Irakçılı ebbettin min kütöde gottorum Erkihil erkin kuttu kerenler min çulu alattarım Bağarabın tehyehe sarsıngı sandarıydım Menci üne sayda durum Jolbok kolumda gottorum Verin ki dur hayır. Çiçek bolan kötüm ıras kalan ustum Devrin salgın bolan sütlüm kötöreydim Aray sulus bolan tıktın kıray koyar dolugar Kömüsüydüm tunalıydım Sulus bolan sandaydım Kömüsüydüm tunalıydım Irak kalan ustum kötöreydim Usta turdum doydu var eğilim bulum Taptalbın eği hasipsiydim Sulus bolan sandarıyım Kömüsüydün tunalıyım Irak kalan ustundayım Sulus bolan sandarıyım Kömüsüydün tunalıyım Irak kalan ustundayım Sulus bolan sandarıyım Kömüsüydün tunalıyım Sulus bolan sandarıyım Kalan ustun kötöreyim Aray çiçek bolan kötüm ıras kalan ustum Telin salgın bolan sütüm kötödaydım Aray sulus bolan tıktım kıray koyar tolukar Kömüsüydüm tunalıydım Sulus bolan sandarıydım Kömüsüydüm tunalıydım Irak kalan ustum kötödaydım Usta durdum doydu var eğigim bulum Taptaldım eğer hasipsiydim Sulus bolan sandarıyım Kömüsüydüm tunalıyım Irak kalan ustundayım Sulus bolan sandarıyım Kömüsüydüm tunalıyım Irak kalan ustundayım
С вами передача «Готовить вкусно». Сегодня мы будем готовить итальянскую пасту. Да, но итальянские пасты огромное количество, просто я даже, наверное, все перечислять не буду. Сегодня хочу приготовить такую довольно простую в домашних условиях, потому что будет паста ручной работы. Это будет таgliatelle, да. Ну, таgliatelle, немножко объясню, это такой вид пасты, который выглядит такой более широкий такой, ну, немножко похож на феттучини, таgliatelle, но в принципе они похожи. Вот как раз такой вариант вид пасты мы будем сегодня готовить. Сегодня будем использовать такую замечательную местную рыбу чир, вот как раз без шкурки, подготовленный. И для того, чтобы вкус был такой интересный, мы добавим сюда слабосоленую форель. Да, как это все можно приготовить вместе, да еще и с таgliatelle, вы увидите сейчас. И сейчас мы начнем как раз подготавливать. Первое, что мы начнем с пасты, так как это ручной работы, начнем с ее приготовления. Да, ну так как ручной работы, нам для этого понадобится 3 яйца, мука, немного соли и воды. Объясню. Для приготовления итальянской пасты, конечно, нам нужна мука твердых сортов. Но ничего страшного, мы возьмем обычную. Есть, конечно, секретные пропорции в приготовлении. В секретных пропорциях заключается особенность в том, что идет 500 грамм обычной муки пшеничной и идет муки твердых сортов. Да? Также идет 15 желтков. Представляете, 15 желтков. Из-за этого, соответственно, паста будет твердая, вкусная и довольно интересно приготовлена. Поэтому в данный момент мы будем использовать обычную муку. И нам готовить килограмм пасты не нужно. Мы приготовим для себя на 1-2 персоны. Поэтому нам понадобится всего 3 желтка и 250 грамм муки. Начнем. Сделаем муку. Сделаем такое небольшое углубление. Сперва мы, конечно, сделаем желтки. Сделаем в таком обычном классическом варианте. Отделяем белок от желтка и помещаем в углубление сюда, да, где мы подготовили. Добавим также немножко соль, капельку воды и аккуратненько, спокойно вымешивайте. Главное в этом деле, как говорится, не торопиться, потому что нам нужно очень тугое тесто. Получается она такого ярко-желтого цвета за счет желтка. Сперва начинаете вымешивать все это в миске, ну а потом, соответственно, перемещаетесь аккуратно на стол. И дальше вымешиваем на столе. Процесс подходит к завершению. После того, как вы замешали тесто, убираете его в пакетик или в холодильник, чтобы оно полежало минут 30 для набухания клейковины, чтобы у вас оно стало такое более мягкое, более удобное для готовки. Накрываете миской и оставляете на минут 30. Ну а сейчас мы как раз приступим к подготовку немного овощей и нарежем рыбу для того, чтобы нам было гораздо быстрее, пока тесто у нас, как говорится, отдыхает. Нарежем мелким кубиком репчатый лук. Кто любит лук побольше, конечно, добавляйте по максимуму, сколько вам больше нравится. Я думаю, что блюдо оно вам не испортит, а как раз сделает его даже, может, лучше. Я очень люблю репчатый лук, поэтому добавляю его побольше. Также у нас пойдет шампиньоны. Шампиньоны почистите шкурку, затем хорошо помойте его. Нарезка шампиньонов, чтобы их все видели и вообще что происходит во время, когда вы будете кушать, чтобы видно было каждый компонент, мы нарежем довольно так крупно. Ну и видно, что он свежий, белый и довольно такой аппетитный. Бывают они чернеют, поэтому когда вам говорят, что блюдо с шампиньоном, и вы видите, что оно такое темное, то знаете, что шампиньон уже начал портиться. Такие белые шампиньоны — это очень здорово, очень хорошо пахнут и отлично их использовать. Также мы подрежем немножко чир. Чир нарежем вот таким крупным кубиком. Отлично. Ну вот, наше тесто уже отдохнуло.
Получилось такое мягенькое, как я уже обещал, что будет желтенького цвета. Желтый цвет, пожалуйста, от желтка, все натуральное. Помните его аккуратно, да, вот сделайте такой более плоским. И затем будем его раскатывать на машинке для приготовления пасты, да. Но если у вас нету машинки, просто раскатайте. Классический дедовский способ. Раскатываете тесто как можно тоньше и потом нарезаете его. Сперва прокатываете тесто на плоской. Причем это нужно сделать несколько раз, чтобы оно у вас стало такое более эластичное, более мягкое. Несколько раз. И добавляйте как можно больше муки, для того, чтобы у вас ничего не прилипало. Придерживайте его в начале, затем уже в готовом варианте. Да, и получается вот такое полуфабрикатное тесто. Делаем это второй раз, да, для того, чтобы было абсолютно ровное. Ну а сейчас приступим к приготовлению именно самих тельятели. Тесто у нас уже готово, поэтому спокойно. Самое главное, не забывайте добавлять муки. Мука нам нужна постоянно, чтобы ничего не прилипало. Да, и аккуратненько запускаем. Да, с этой стороны вы аккуратненько поддеваете и оттягиваете аккуратненько. Не тяните на себя, а то тесто порвется. Поэтому это нужно делать очень аккуратно. Все-таки дедушкин способ мне иногда нравится больше. Вот такие замечательные тельятели у нас получились. Если вы все-таки считаете, что вам нужно более тонкие, это можно легко сделать. Да, но вот такие, я вас уверяю, будут гораздо вкуснее. Сразу же после того, как мы их приготовили, прямиком отправляем их сразу вариться. Добавьте обязательно соль. Ну вот тельятели мы забросили и варить где-то будем от 3 до 5 минут. Ну вот наши макароны уже сварились 3-5 минут, довольно быстро, поэтому мы их сливаем. Ну и главный такой момент, нам нужно, чтобы их обязательно не промывать. Не нужно это делать, потому что если вы промоете, то вот в тот момент, когда макароны у вас, как говорится, дышат, они горячие, готовы впитывать в себя разные соусы, вкусы, мы в этот момент их охлаждаем холодной водой. Этого делать нельзя. Если только те макароны, которые вы не готовите сами, мы нагреваем сковороду, добавляем оливковое масло. Все готовим на оливковом масле, потому что итальянская кухня и средиземноморская вся только на оливковом масле. Затем добавляем репчатый лук. Обжариваем его. Но обжаривайте очень аккуратно. Особенность в том, чтобы у вас лук не подгорел. Если лук у вас подгорит, то все. У нас весь вкус у вас пасты будет горелый. Поэтому аккуратненько соблюдайте это правило. И тогда у вас будет все хорошо. Нарезаю мелко нарезанный чеснок. И также отправляем к репчатому луку. И тоже начинаем обжаривать. Затем добавим наш нарезанный кубиком чир. Есть такой момент, что в пасте иногда вы, когда пробуете начинку, она может быть не соленая, не перченая и не иметь такой определенный сбалансированный вкус. Поэтому лучше, ну лично я, по крайней мере, добавляю всегда часть соли и перца сейчас, когда обжариваются у нас остальные продукты, особенно это рыба или мясо, чуть-чуть соли и перца. Также добавляем сюда шампиньоны. Шампиньоны и тоже это все обжариваем. Обжаривается все довольно быстро. Паста очень быстро готовится, но и также быстро, конечно, ее нужно кушать.
Есть еще один момент, может кто-то знал, а может нет. Салат руккола можно жарить. И вот как раз я в этом блюде хочу добавить немножко салата руккола для того, чтобы его пожарить. Так будет довольно здорово. Руккола очень полезная, поэтому с этим блюдом будет все очень хорошо. Мы добавили салат руккола, слегка уже пожарили, и затем отправляем наши тельятели. Наши тельятели уже готовы и заждались. Следом за тельятели мы начинаем аккуратненько размешивать, помешивать. Можно немножко добавить еще оливкового масла. Оливковое масло придаст такой своеобразный вкус. Поэтому оливковое масло нам здесь нужно. Все мы закрепляем с добавлением сливок. Много добавлять не надо, а то если добавите много, будет достаточно жирный вкус. Нам жирное сильно не надо, поэтому мы аккуратненько, чуть-чуть, как только начинает кипеть, постоянно помешиваем. Не прошло 5 минут, и паста у нас уже отлично готова. Надо очень быстро ее успеть подать. Приготовили мы ее сами, поэтому будет очень вкусно, не сомневайтесь. Да. Мы сделаем слегка, аккуратно ее завернем, чтобы так красиво и аппетитно смотрелось. Добавим сюда рыбки, шампиньон. И как раз завершающий момент, что мы здесь добавим, это у нас будет форель. Форель как раз здесь будет играть такую не только гамму красок, но и придавать такой невероятный аппетит. Нарезаем таким вот крупным кубиком. Аккуратненько выкладываем форель. И как раз это будет такое завершающее звено. Можно добавить немножко перчика, чтобы было красиво. Ну вот, наша паста тельятели готова. Готовьте вкусно. Самое главное, этим блюдом можно накормить всю семью. Смотрите передачу «Готовить вкусно». Прокуратура Республики Саха-Якутия разъясняет. Вас вынуждают дать взятку? Или вы дали ее сами? Сообщите об этом в полицию, Следственный комитет или прокуратуру. Способствуйте раскрытию и расследованию преступления. Только в этом случае вы не подлежите административной и уголовной ответственности. В отношении вас могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав и свобод. Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жакуска лохтоқтырын оны ылжыттырын корот кейінігер тұрар эяғы сүлейтердәк вок каферестран үйрек өтіңірір. Жекергенге тінен доғыттыргутынан кілін паназиатскайғы доғы ямсайын. Телеканал «Мамонт». Смотрите нас на ТТК 127-я кнопка.
Evet. İlaçta olarak Öte günden күндө кө хакраннан көрөчүлөр күндү спортду уонна бу капсагай өрө тутачылар эханан саха көдөрөнө хетнер компания дера федерация кубогун финалын капсаларын көрөбөт бии барыптан күтен келбет капсагай бут сылы түмүктүр камы толухан күрөтейта сагаланна эхте бүгүн бигелөтөр спортивный комментатор Жолстан Захаров уонна капсагай бу бәтә спортивный дикторынан сырдатачы Ойбан Акынешигап Дера көрөбөт билген оттан үһүс местехин китлер эге инитер кылмынуктан чурапчы командата Любомир Ашейн күмүл тустуга республика чемпионы Россия призеры тахан кисаҗар оны кинутора Амматтан Михаил Бродников Дера Ойбан бу Любомир Ашейн хадда хтен кепшепни шаптагы оны тос итилак оголары Любомир Ашейн бететтан чурапчы спортивный скотер үренер имакан хаҗар оннага бете күмүл тустуга Россия призеры Азия чемпионы оннан көрөгө куду бехәңгәттән эме бите Тобакка достойна басты көчмәне алды. Олар да диләк бетиге. Көрөгө куду оты бәһә бите гайтыр бута Любомир Ашейн юһа били улгар ха сабыртар бута тон бу билин көрөгө куду олус жүйдүк кыйы өрөгөн седисте дер көрөгө билин бу огын баран тубу Михаил Бродников амма олы сүрдә терәтә хогын көдөрдө бу кита атаганнан тебен истанай өрө истанан берен шу бадык кисе жубута окенде бу Любомир Ашейн бәтә лаппыян чугатан салкытын кейдин утачын барган чурапчы командалар бастыгы очкодун агаллай. Ингенан да бир нога Любомир Ашейн тоодыгат. Ойбан деманны үрер чурапчы командада бир очко ылда дебипер. Ойбантан бу бән улугун дойдун капсажытар хадда белемнен хадда терәһенә кисегәләре бу гортыйга. Саманна ике команданы кепсекпен барабын. Коллора чурапчылыгын команда республикага күстәктер аксаннары постоянно бары пуллагына. Амма улугун командада бу 10 бастын командалыкка кийден үһүс местени бу такыбыта кинеге улуган ситиһи дияһныбын. Бу осына кекнике хилларга Николай Кипович баһалык болан бетине республика би бастын маҗинита болар. Улус баһалыга оннан улус депутата республика би бастын эме спортивный территория училище олимпийский резервы директоры Алексей Филиппов кине билген амма орионугар дәл богыттак терәһин үлетинде хаҗаллар келер хылга спортивный ойнылар болалар. Онан хәвәстән бу осының үст-төс сылга улахан терәһиннәр бардылар. Онна кыһыңгы спортигада бастабыттыр хүддәл багады. Оны таһанна то быйыл сахан оротторын спортивный ойнылары әме амма ытылыкта хинеген әме ханаварда амма улуга бу спортка кенегем геме хүддәннен күскә ылса хаҗаллар. Дәре билген 5 кило. Владимир Серменников утрсачыдан Александр Гурьев тахаттан тери тебен төһөрән кинетен балнын да кыйын испите унутан көрөбү кудук олус кырыгыбыдык тебен аксаны 2-0 бәдин тоһдыгар оңордо чурапчылар да 2-0 санынан эники тагыстылар 2 очко да халгына хадалар. Де көрөбөт билин хатлаханы көрөбөт олус кырыгыбыдык тептем ханавар бу Владимир Серменников оттан бәдин хаслаттыргар капсагаттан капсажып болар бу. Ол шүдік интернеттік тебенде 2 санынан да чурапчылар кыйнылар. Оны да билин чурапчылар аныгы терминатта кахамы железобетон олар. Сергей Максимов киде чурапчы ола, оны кинутара Александр Гермогенов амма. Ото бу Сергей Максимов бәһәңиттен биддәне кайтырны кайтарбак хаҗар кимданы хәрәтеннән кайтарбак хаҗар утырсачларын бараларын суллаттан да ярылак ки капсылар оңор хаҗар. Ото бу Сергей Максимов булырын чурапчылыгын әмә федерация кубогар олус шөйдүк көмешкә бите биге һәм хамас улын тона Алексей Копылов. Андойдо онна Европа кайлаган әмә алтын лакисен кайбыта нигнанда о билген опыта байыс була. Төһөдө аны оголлар кини 2 төгөлөндө кубок федерация кисе хаҗар чөрөчө командада. Булын намга киселерге катанак кисете Алексей Копылов баһая тотар куддугата. Ол кинаман да бүтө күндәргә каян бәйге хүддалыгны береннәс кибите. Онна аспыт баһаян баһла манчарга тиен булы месләһен турар. Үһүс месте булды. Үһүс месте булан турар. Онан да көрөк кайын Сергей Максимов, Александр Гермогенов киселәр сагаланна. Аммалар оттон бу оголорга бәһәңиттен ари агай хошконы ылы хаҗалар
олоран кинилер де ветераннар де абутай состав кален кисе. Окуду готта бихе мантан ки ветераннар хадда таккан кислерин көрөппөт. Ветераннар готтон сакавытсырын бир хамай чалхауна бастан капсаажытын салтатынан Кирилл Павлов бастыгы тактан кисега ол ветераннар эме меге билен аяк мүтүндөн таксамыт хадат киселерин көрөппөт. Аксамы де билинги турунан 2 нолга бу перерыв быгар хайбет кемгар бу чарпчылары текапседе хыртым бәм хаттан товарсым кытта бүгүн кене 9 кило кисякта ол Аллах настрокута хүдә күчтә Юсуф Руслан тон шөбүн дете билин хатыр данны кайтапын бәһәңтен кайтыр хәдәвнен хүдә күчкә настрокылны хәдәртә онон да мантык һә көрөппөт хәдә боларын санатын харавын бу чарпчылар бәһә манаги эргиргә юһә билу командатын сохуччу агыс 9 аксаннан кыяннар Аллах банна барыбын сохуптара салхы тон жугысы корот командаты тебистен кисиге сетте 10 аксаннан баһайтаран бу корбу кудук үһүс местеһе мужаһаҗалар Amma uluhottон б группага барта бу группагаттан нәрәләттек нам бастада бе бүгүн намы жугусу кораты кытары таккан кисерин көрөппөт. Онотон аммалар жугусу намнага сабыртараннар эме икиске дагыстылар кинлер нюрбалары, онна атыттары нюрбаны сунтары, онна усалданы каяннар бу көрөбү кудук 200 месне мужаһаҗалар. Amma kıcıktağını küçtək usaldan komandатын kedi, suntar komandатын, suntar aspı sılgırlı Respublika büyük küçtək komandata bular ete. Onda tetin 2 mesle buluta hündər bağatan. Onu gata bu ammalar federasiya kubugar 3 yıl suburçuk kişibekke hediyetlere kötüpütlere onu tabu bu yıl kanallar kisenler. Min kırda kolok ve hüda ulukan elbaq üle bar bu takastı. Manası horo olatlara Sergey Kurkop kadar hırgı bitirenine kadar kadyan var. Nikolay Dushina Ondan korku kurduk kini sertiga balga teredibekka olus şöyle kihidin keren lappuyan oluk zaşagamanen albah nıkrıhıvdıgın oran kihidin yühatim bıragan tören kıyını siliste. Körübet bileyim bu Sergey Maksimov bu etxanetine hüdda küçte ol bular onu da bu bağış köyün tusundan küçke otunaktık açılı hacere koştar bu. Olus kırıhıdı. Olak kırıhı bırakı sekundan öteti Peter Goroyme ama представитель bir Respublika küçte kapsağa ciddi. Ondan manlık ödü kolay yamda bakılan tühü. Kırıhı ve onda onunla aksamı üst nolga onda Maksimov. Aksanca üst nolga bilen şahit bitti katlahını görüp bulu. Oton santın haravun amma komandanın bunu var. Sakaherin onlar Российская Федерация спорта мастера Петр Игоров olurur. Петр Игоров oton Arkhangelsk korku yerine hacdan doktor Российской kortiyega kıttan sport masterın olmadığını tüstü otur buta halkı kapsağa gelet Xanlas kapsağayın kıyan arağını uluhan tülgelerge fototulan Sakaherin sportun masteri bu buta ondan da çırapçı komandın bunu var Kirill Sakharov bәтінен кілін olurur Россия жölak Herенері олы Сақахерін төлі туға кене олан тон Нюгунск рәвіне жарықтыр бұл илраға отын Нюгунск рәвін Иван ерген бірегер қадды құдық көрі ойды басауының көрбіппет оны жабы Кирилл Захаровы матч тұвы каналдар бары олы шүйдік қайқауытары Дәрі көрөбіт салқы кесеуіт сәтті он келләқтірге егер енетерін Никита Сафронов чұрапчы қығыл мұнық Егор Бурнашов амма Сантына харауын күнді көрашылар бұл егер Никита Федерация кубагын үйіс местерінің бұды хажан чұрапчы ола төт нолға атырып хүдда олыған білген чұрапчылар бесті қайдылар дағаны кенлер енеге тақсықтара көрбі көдік оттан хүдда қырығы өдік Никита Сафронов атақы ебіт бұғы түндері тәмән түйірен оғывай қайны седесті үменен анжа шүбді сандауын төт нолға Никита Балайда опытта бағас Республика ғылырыңы чемпионы қырқтағын көндірінті чатаққа келдеттерімен тиеренен түйінді. Любанецкий ден тон улахан жону гытта тебестен тустар ого болар быйыл жуксу корат агас кортигер агон 6 кило улус соргулаттык тустубуда багас билентин көрбү кудук агон килакалан кисе хаджар амма ого тебет минонна бу болу белете көрбүдүм онтон атаңга хартаны болу ме беге сахавчыргар 2 Евгений Коломеец унулаганы атын олты кудук болон чептен анабутум да хада кисерин көрөккайын бу көк минуттан бахагынтан то мана утурсачыларын бардан латык кайтылы хаджар онута кинотор Иван Алексеев бәдә чурапчы нюрба олар нюрбаттан төрдә оларын билен чурапчы гәлән чашулан чурапчыга әрчилек хатын бара хаҗар оннан көрбү кудук сүдә күшкә әрчилдән билген ол бу деме олустен күшкә капсайды хаҗар бәһә томанны бидә кайтыр бута оннан аларын барларын әрбәтек сулбатты хаҗар баш була Дәре көрәбет Иван Алексеев чурапчы оннан Максим Любанецкий амма капсыгылар салганнар бин нолга Максим Любанецкий капсыгыны әрләтек кыйын Дәтебештен капсыгы
Бу. Ямалга кедектәне шөй бу хатир булматтар бит. Бу аяс лохан кегү токтоста. Онно. Хорохулханды жоннору кайтылыр бохта бу. Бегениске капсайга даны болду. О, кудук бота көрө бу. Аллах. Дера мына сүйстөттөн Кот кегеттен келдик. Таридде жените, татта жен кайы. Bir bal Григорий Дягана, вот bu Григорий Дягана косагай ме этнен канынан бартынан билбек ки була, кине капсага хакарин спорттун мастері улар. Оголого батудан уларын 2 голла кыйлага кебайы Даятун бир бастыр канага чыда болот. Тыя ула. Тыя. Тыйттан төрүттө нönde 5 километр ул шүдө капсага дедил бас. Дера капсыгы салгы хаганлар саатын харам. Ул шүдө Максим Любанец кадактада билген докторчы Ол билдибет балыгында же. Отток. Олус кыргыды Максим Любанецкий. Айдар баһайры Оннока амма командалар Алла тобулу бин бәһәңиттен олус үчүндүгө мен көрөмүн этенге хартан капсага ме бир чагылы хаҗар соус болот. Таккан септак болот экен. Аяс беледе. Аксания төт бирге болла аммалар көргө курдук арыйданы атырыбы кытчаттылар. О, дублин аммалар эме бир олус үчөө боллар таксыга көрөрүн Роман Нестерптен ол амма болон бехемай билген хатыры кемнен кепсана харыфут билген хатлаханы көрөбүт. Бу Максим Любанецкий хатык курдук баланытын көрөбүт. Манатон Иван Алексеев таганы баланытын шөк курдук. Бу ол күчтөк пайыпты бу. Өрө баһан. Дара салхы киребет гырхан агохон келени ахары үктүр оголор кидилер Андрей Иванов чурапчы ола кыл муннук онна кенен тора Роман Нестеров амма Роман Нестеров көрөн кебе бу ме тогото хайда тытан беттахеди кисер олебет баха манна ме ол шүдү кисибите кисилерин бардын кайбыта биддер кайтыр бута нам олу бар тен кисиге да жагада урупка болбута ике түттен тогото хайда түһәһиннә капсыга нам ола арыйдан күчтак болан бу Роман Нестеров сулларын бәдин командалар нарлыгаш кону агылбыта дер халкы кисибит салганар көрөбү күдүк билиңи тугунан 0-0га Вячеслав Данилов көрөбү күдүк эме сакайрын бир күчтак убасынар мастер хаҗар эгинитер үскүнен кеберге султу салайар үленир Мосанын судьялар өттүнен метр бул хаманна хүддах 90 күлле жаллар кимданы кимде түр жабака хаябакка жинна да олус чехнедик үлле хамны жаллар Төвсенен капсагайга хуҗулар хүддах кохана вакыт үлле жаллар жена технадылар Оны осына капсайга нәһәр бәктән булыгыны бар булар. Аны бу һәрәгә дагы хүддә устуктырмый бар булачылар. Аны бу һәрәгә конкретно хостук туттакатта хаҗаларын бекин йөттө. Оп! Ана чиракчы була. Дәре көрдүк. Роман Нестеров бу аммалар Роман Нестеров бу сүз бурган эремид эм боллактарына көрөбү күдүк ол ха иксан түргәннән абы оңрын һәм бәдә сулдан калды. Бәдә сулдан калды. Инегән анда Бес битке булды. Доготаргай оголорго чемпиона Андрей Иванов көргө күрдүк бәтин очко командалар бехес очкотна алла. Де бес бирге атыры сүрдәк булат. Атыры булат. Отто монолог ылан уларын кайтты. Ылан уларын кайтты. Бу бәдә бәдә бу. О, ваханны кәдә шөй бат нахсан калды. Тете бу путарыды кырыты хаятага гәрдә. Дәре билген агам хастагы тыптылах бетерәннәр таксыктыра бу хатлаханы үстүгө көрөбүт. Ок, лиднан тарифы полностью бэвит. Инна кахы лиднан тарифы полностью бэвит. Онуттан челлендж аммалар бәлері барақпатылар. Бастығынан төс бэвит, лиднан тайм бэвит. Дегіне түріпчі ола. Онуттан аммалар бәлері челлендж барақпатылар. Пояс айыннан бардаға білейді. Дәрі көребет Дмитрий Монастырев. Кахы мұнық ағам хастағы тықтаула бідірәнлер. Онына кәне ұтары тағыста сақайырын бір хамы бастан қапсаджыда Кирилл Павлов. Тоғы бастан қапсаджыда дері пұлықпытына бұл Кирилл Павлов. Манчары оңыларын 6 төгүлләк кыттылага, 3 төгүлләк кыйлага, 2 төгүлләк өрүн көмүс призеры, онна биддә боронсым призер болон турда, хакине октубатага төттән таккахыл болла. Кеме хаданы кайтырбатага, билин кене кеме өрү олох кокудук бастыгы жар, онна бу Кирилл Павлов бәдә интервьюдугар капсага кеме даганы серетинен кыйбатак кыйыла. Барлан суллардан кыя быйыл Манчара оңуларга эме финалга 2-0 аксаннан кыйын һәм бидегар сулларан баран интервью бу парны Эден торда ху хата хәртиннән эме кыйбадым ди. Ага бин хабын кенне кирен хулла бута. Дәрә билген Дмитрий Монастырев бир балы бәтигә сорунна аксан бин нога Дмитрий Монастырев билен битәк балы илан кине капсыгыны кыяне. Кирилл Павлов осенен оғыда хаджан улаханда жоңга таккандаран хака херен бакта тапып тогос болар. Ана бер өсө улаханда тусту емен элене хан иретип
Онта кендиги тренер де бухитнан Аморюны. О, жокора бу. Олус же. Кирилл Павлов. Дехата кудук абдай камсынлары морой. Кирилл Павлов төнтө бихи бары хамы күскө туктуру басты. Кирилл Павлов билинкене Григорьевский тустуга тренер бухитнан үлли камны жер унотон оголорун номно Россия призеры ортода Дальний Восток кыйлактара оңорон миндерен табыки. Дехата кудук Оскар барган орда. Кирилл Павловтен бихитне кросска да болдун, тардыныгы да болдун. Вообще физическая подготовка да болдун, бараларын iki gol раны халары ден кепсәбитер. Дере билеген эги иннигитигар Спиридон Акнешков, чурапчы Нюргун Иванов. Амма да көрөбөт Нюргун Иванов оттон эмия сакабытын бир аттак тустугу болар Иван Ереген бирген чемпиона Анды клубунун кахайна эги иннитерблин көк минуттан тактан тустайды Норотрикке ардалына класста спорт мастера Нюргун Иванов оттон өркемнер токтобул кенеттен дебу амматын лугунчен улус 90 Окей, я спирдон конечно Мухаммастер дебекке ататтан амына коттарамызды. Жара спирдон конечно кырдык күлүм гына харытта оларын Нургун Иванов атаган бекке арарда онотон билген кине балаһынада ордук болла. Отомандан Нургун Иванов өркем токтолук кенеттен келлеемин тогонник кепине табин баха маннаме агыякта кайтырда бехетен кинене уркута бите болла. Олог тогоночу үлелер олы дибул. Спиридон Акнешков потом тохти дихлахки болары Спиридон бесендер Аспасыллахка ымбыды бирихигер агуан килелектеге бастан турар. Оточча кехилтен агам састайып тираннерге. Оны финалга Сергей Владимиров аңалас үс манчары чемпионын кайын турар финалга. Онта бу быйыл команда чехигер хеттуан кидага яны төһөрен калбит. Нюргун Ивановтын өрсылларга минне кудугулхан коракка тиен спортты халайсан баран билеген төрәбет дөтү ваккадан эме спорт управлениете халайар онан я магнитен хабык кудук амма жона хергете топ бар беден улактырын бакынгандар беденин дойларга спортивный ойнолор үтүк тахымга бараларга онда дальше даганы спорт физкультура оголоттон хаңлан республикатия дедүшеп балыгынер ылаларга балыгынерларын хүндәчү дөгөңостан бары улактырын төмене жалды дигән кенадылар. Нокок дәр Нургун Иванов биләнер. Кыргы кудук улхан класста тустук. Алыс шүдүгүллер оттон бехи бары дивит Нургун Иванов тоонусуларга алыс шүдүк тустан янча уңа атаган таран балан. Улхан спорттан акаснарга бахарымыта ол кентенде билген бу обут билен ол атагар улхан беребескеле хаҗар. То кихи манна кине калан кисе хаҗара бехи барыты кылыр булар төрәбит дойдутун калан 90 көмүскө хаҗара бехине барыбытын үердер. Дәре көрөбөт салкы вопса аксан 5 киген Нургун Иванов манна хатар даны кыйнада чонада переломный момент болончап онтан обут 1 минут калды. 1 минут калды. Асадына харабын битерәннәр уна эдер оголор 3 минутта киселләр жоннор 4 минутта такканнар капсыяктара. Билинге тургунан биге мин билер битек балыл бит кийкен хер көбөкө халын ким битек балыл бутын монтан көрдөкөтөн Нургун Иванов кайтаран хер күрдүк. Кини билен киме хатыр, кире хатыр. Онтон бу капсажыттар быһыларын тахаларын көрдөкөн Нургун Иванов кайтаран хер күрдүк. Дәре лили хатыр оточугун халла. Лоха мастер тугун неревде. Орот. Новорот гаревит Спиридон. Нургун Иванов кайын хер токтаны. Дәре 5 секунд халла. Время. Он корабок кудук Нургун Иванов. Олхен то Нургун Иванов ксавада бит. Хата харапта кине хими битегер дер гагарта. Бу 10 секунд хабын канетен Спиридон конечно камсадан көрдө. Он то Нургун Иванов карман негетен кире нармин корабынан ыга хаҗыуда. Онон да билген корабын көрдүк кайны диста Нургун Иванов деген анда аксаны кычатан 5 Спирижора Матвеев. Декорабет Матвеев бутон үс возрастной категорияга оголорга финалга такан тустук киолар Россия түгөтөр кудук оголор ортолоргор чаттар ортолоргор онна жоннор ортолоргор такан да Россия финалын бәтнетнең канын беребек ләвке. Аммалар тын бир һәм кен тутыр булара билингите кине Григорьевский тустуга сакасерин старший сүрүн тренер булды. Тренеры олар. Дәре көрөбөт Уолтер Аксаннара билинге тургунан 0-0-га ата Матвеев маннык торы мары хүрегиле һәдән атака керен сулар табыдыр бар булачы бәһәңиттен ул бидде данны кайтаралык Александр Андреев эме бидде хоттуру хмотудын билелек манна текене
Абай басканы Василий Стручков каян оны таханан атындан күстак достары кайталан әрләттік чұрыпчы командалар олық очкой беттілі хеджар білейінде хүддақ тыңағаннақ киси болары болы механавар Матвей Матвеев онна Александр Андреев оттон хамы ұлпан кехетінен спортқа туғынан болар кене Арсен Кетинова олимпийскай ойнулар кетеген жағылақ олимпийскай ойнулар өрінкемеш призердерін каян тұрар Онуттан Александр Андреев еңінен ол кайытынан бейітіне баруытын үйердеует. Білейінде ануттан история қалыр қапсығыны кайбырта бейітіне баруытын үйерді. Қанның бады командаға үшіге кехекен тұттар спортсменне кәлдіқтерден команда дуғы көтөрді дем болар. Оғылырға дағаны основны тұстайчылығы. Чировчы команда тегер ветеринерге біраттан директор таққандар білген Чировчы команда олық ханалар кәден хүнтер кәме болар. Бұл Куба Констан аған кәлбеттері. Онуттан ол дұқ бұхытна бұл біраттан директор постоянно қайталан кәддер. Бәйхәңі бүгін, онутта білген бұхытда принципиально кесі болар. Жара Матвей Матвеев оттан Александр Андреев көрттейіні бартын көтіпәтке кесі хаджар кейі планы. Матвей Матвеев қапсайға бұл 3-4 жылға білді кесер кейі. Онтан көрібі күндік мастерствоның лоқ үдірбәдәқ Матвей Матвеев онуттан нарыға хаджар бұл. Бастықын нөмірінің үлілер қапсайғы түмінтіне 1 минута қалла. Біліңі тұрғынан 1-1 ақсанынан Лухан мастер Матвей Матвеев қапсығыны бағая тұтан ехер, кенек қайын ехер. Александр Андреев үлілен көрір. Көбергі өттін хүш кейінен тұтту солая хаджар қапсығыны бартын көрін. Судьялыр Андриан Захарап. Александр Андреевде көбер тахырыған әрер. Тоқтау. Үгі хатыр Александр... Оқ! Абытай кесі олар Уолтар тоқ бардарынан кесі ажалар екен анықтан ұлыған доғынасқа хажар Уолтар ұныттан бұл кенер бәлерін қолы ұрдарынан бұл ұлыс патриота болу қына дайынлар кесі ажалар Александр Андреев Матвей кесілер салғанар Абытай кесі шүйбә күнді қалла біліңі тұрғынан шүйбә күнді қалла Матвей маңды қайдағын ұлығығар ұлыған надыла ашқыны береға Александр Андреев ұған әрір Үгі кері хатыр. Көбетті ғайт ары. Матвей жобаты қалбырен торан берді. 5 секунда қалла. Матвей! Кері қараға барта ең қалла. Оны танкөрі көтіп білейін. Кене бәдің көйілерінен. Бәдің көйітінен командатығар ұлық нағынла ұшқыны бәді оныттан. Білді дағаны көйтар бата. Бұл кері қара қадды қара. Арей синияқтар. Доктор тағасылар. Олғаман бұт. Олыс кірі өдік көйден. Беге ұвастыр тұшқын бұт. Матвей Матвеев. Республика Менгүшті қапсажетін Александр Андреев көйден. Бәдің командатығар 400 ұшқыны қалла. Ніңінен ақсан 5 төкке. Дебілген Николай Баттақов манна кайыр түгенігер. Кесі 5-5-ке олуға. Матвей Матвеев осенен қанна дағаны ұсыбыт үлетігер, қамнағығар, барытығыр тұстутығар дағаны өддәқ, дүккөддәқ, онын әр итінлік қиылақ ұлан таққатшы, жүлі сәппетін күттік бәйетін тұстулары дағаны оғыда хәджем, молодежді хәджем, Лухан жоңғы партия Россия президиоры. Бұл білген командаларын болатта түменлі бәйтінен әмейті қолығы берілдер. Онатта білген те классический тұсту құддық әмей хүддағы ғырқын көрінгі уже бейі жоңғы дәнде Босток чемпиондар президиордары, Россия президиордары бол бұттары. Эти Матвей бімей күннәғы үлетін түмігі болар. Жәрі білген 9 келіға ұдықтаулақ ағам хастағы бітірәнлер тағысылар Константин Паисеев, чөрапчы қығыл мұнық, оны кенеутары Николай Баттақов, амма Сақайрын қапсағы спорттың мастыры, Хақайрын абсолютнай қиылаға олар, бәтін кенігер. Дәрі көрібөт білген Николай Баттақов бұттан мен өйдек бұттан маннық бұғылақ тағалақ бәуін өйдек бұттан бұл ұбай бұтын бәйге оғы хүдімміт. Телевизорға көрір әте бейт, онытта Николай Баттақов үйдікші маннық болады. Онытта білген көрібі күрдік бәуін дәгі қыттатаққа маннық кірдік кейсен көрір. Константин Паисеев болған оттан әме бұл кубковай тұстық текқа, кубақтан кубаққа кәлін тұстар. Онытан бұғытыр қайға чөрапшығы тұлар түргелер еме көтіппәт. Онытан бұл чөрапшылар бігі үш тұлан әттігер, үш месті болғыдыр, оны ден арла ашқылыр ағы бұл кей болыр бұл Константин Паисеев. Мән қамастарға үш местіні бұл жағыдығыр, оны бұл Константин Паисеев, Алексей Старысыны көйен, олыс бәтін чөрапшының команданы неке таға бұт кейі дені тәкпіді мағарау. Николай Баттақов бәтін малар маңына көтеттірі болар. Көкнен баттан түріттәқ, Республика абсолютный чемпионы.
Ondan te bilgin dağda ana pitin kurduk. Allah bıgı taha hemir olup kutun kurduk. Kene kandık bağlar boğu kayyanıp. Kaytalı dağda onu kümbüğün angılı te Buluru neme республика финалга такты. Булары онта республикага 2 месте болду. Станислав Афанасьев кенеттен, онна кине Григорий Масаевы, оны да даганы атын күчтәк болтыры барларын кайтылар. Финалга ул харлати такылды. Онда Николай Батагов кыктак. Текелетип. Тука поста ебалла. Туда таска кайдаган. Обычно кинеда культурная тустук була. Кинота бу нар йөре мишлия. Теганы булла. Отон көрөк көдөгө огонотор өдө бут Батагов йөре хайтар, күлө хайтар. Алкас такабы, алкас көрөм бу батактылар. Анак самбыт тагы чугахан тиян келди. Анны. Я пайше костате улок кукобет тустук булар. Кинеттен Оны табу Константин Пайсаевга тутуган кабет обадыртана игластакка. Ол темир күдүк дейди. Күчтәк Турору күйе логонар иттилер. Атака керем маран соларачылар хо. Оны билген хаката боларын көрөппөт Николай Батагов Гада билген үлләнәре турору күйенән ток мантан көрдөп бүтнә Пайсаев ари бир ба Николай Батагов. Аксанды биге. Пайше косте билгенде топ барын бата кол ботта. Мәсәләне тусту булар. Олус учудuk кайда. Николай Батагов атакка олус Константин Пайсаев бу обратно ден абы оңорду уну төмөн көрөп. Лочок кайдың онда. Төбөтүнөн огоно уваттар да кустуга жаллар. Товарсызлар болдулар. Товарсызлар болду. Дәре билген хатлаханы көрөппөт, хатлаханы кылбыккайын. Николай Батагов олус Давай атактан бара. Коста же чок кайдың онда. Яля bu da bit onda jabaratna geldi. Oğlum hoşuna gitti. Toxtamak көрө. Toxtamak көрө. Генетисте Константин Байсеев онна бәдин командагар 6 очкотун агалан Аксан 6 төткө болду. Ete Kutkovay Bayes bolar etinde göstermek dedi. Rostoy kihete ulanma olurdan hepede. Kirotla battamalar tustukları. Respublika hette golla konu tustuğu çempiyonu. Respublika kapsay kapsalutna çempiyonu. Hanadi kuşta oltara barların solatağı ki. Elbette hene kaybete. Onda körөппөт. Hemen hana var bu otur iken kaytırık mutun bil bakajalar bugün yakı. Antolen Derepti ondan bihi sakab serin atribut kapsa tustuga olar kine Respublika kine Hacumrat Magomedov'ten bağı hükütte tustların ödübet. Ondan Olimpiyat çempiyon 96 yıllıkta kılmıçı taballık tustuga kayıtta bu da bu Antolen Derep ondan köröbü kuduk. Küdde olğan ki Lega Tompol Юнуватиен үлеләмәдән билген чурапчор Юнуват спорт управление тегәр холбиячны бир. Онда дойдутугар келән спорт сайты тегәр Чоланҗа бу эттәк балыгын ялган булган. Интрига да сакы бар бохта. Ондан марын гырхан яһаннак огларына кыйын. Кайтаран кабыта иннәтен оны да бит билген вакыт. Дебистәнгә барган булакта әтләре аны билген саксан сәттә төккә. Jawa командаға бұл глобалда ем бұл болады бұл. Надалақтың да. Әдінөгі жалта яғын қалда күрді көтін манна әдінөрі ұлан көрері құлақ бұдына жүріп чығы болттыра бұды. Манна Петр Жогусов бұдан фаворит болар, амма ола бұл Петр Гаврилев биді ол манна қайбаққа хаджар. Петр Жогусов бұл анатон Александр Захаровы, оныдан асын олтыры көйтілар. Бәтін жүріп жүргенеме нарлақ ақсаныры командалаға бұқаныш болары ақтауыт бағаш. Петр Жогусов бұқтың бәті манчарауын өрін күттілаға олар қылмытчы үші кебетаға. Онатон бақ түйгелерге бұл местілер құрутын оттон үші қапсайы көндірір. Eta kadar otoskolotin peskültüra çutalar. Aslı bağlaman çarga kütük.
Нере вот бы киселлер Петр Жигусов на Петр Гаврилев кисе жала билинге тургунан Петр Жигусов бин Оксаннан бахия тото хаджар олар тахтыры ашкодун теннехтере. Петр Гаврилев отоба амолун бихе мина билинге литтен бая хаджар бо Петр Жигусов анатон умсатардан жөрен сөп бу манда булахня бу Дядя Ровна. Дядя Лос. Allah хавсаран мастада же курдук бартын биле хаджаган ите шугая. Олода васа балахнята көрөнгөн хүндачы дегеттин. Одан жа Аксанжа агыс төкө улла чырыпчылар жа бир кырды халла билген аяк паалап кирен кайыр түгөнгөр мамно чырыпчы командата үш месте таксыга. Онда сантна харабын вопсая 17 яхын бар 6 эркеһи 5 битерен уна 6 ого 3 волтар баллар. Онтон көрөбү күдүк 17 яхын онун 9 баллы ылбыт команда. Билген кыйлах таксыга. Көрөбү күдүдө билген Сакай Республикатын биллер көстөр тустууга Сакал серин бир эме бастан кысажыда аял паалык тагыста Манчараныларын экити булак кыйлагы республика кастыда булак чемпиона аял паалык аспын неделеотон Андоров биригер 6 хеттон килога кисен хет Андоров хеттон сахнан Себастьян улхан бирис убаха бирис кахайна болгон келле. Олох бәтәмәнне республикасы күрәтиләргә хәттәнгә кисәр отта республиканың бу федерация капсайга. Он таһанан Манчарга 6-2 команда җәен көмешкәрә төһәрен тустар капсаҗы булар. Бәтәтән аял паулап 1996 елларда Азия оларын бастыган уларга чемпионлык атын сүппитә салхы российский күрәтиләр кыйлактыры олар Андиеп биреген чемпиона Россия хастадан кыттан 12-нче 4 елларда бу аял паулап Мавлет Бадыровка Кайтаран турар тенкисиге. Билем буаттан көрөбү күдүк тустудун токтопуда кастагылар барда бәдә билен чырабы. Bundan dağını onunla müddavle hekki. Ayal Romanovic. Ayal Romanovic işte hani bir yılından bitirenine dakikta o komanda bu emiyetten olayı hekta. Ondan Robert Okrukov emiye beyte amma oğuta çorapçı oğuz partiyonlar skouting itildaçıda Россия молодежьтегі чемпионы болар. Әдеттегі Россия кыйлага онотон нешардыгу біреген призера әлбәқ қортилегеме кыттан балай даған олуған класстағы мастер декка хөп мүтәхеген өттекені 16 лақ Россияға манна жоғысы қорқа кытты бұта манна гергелген республикаме кыйлага олар. Онда көрөбөт кидегеттер олтар таққан кесе хаджалар бұл бөстөрттөрме ханавар күн тустугеме утары көштө жып болтақтар. Ута ая палов күн тустан битен рекемнерер Роберт Окорков харды да таксан херҗаннук болта. Окорков битте бир отчетер булу. Хүпе хәттә хүпәгә булу. Аялын утуп тогы буладылар. Анны. Юнны көрөкү күдөте аспында диле хакаты бутты суга Владимир Андрусов келегер хәттон килага баран эдер каянган. Роберт Окорковтан бәтә Хаммага ытыллар Николай Давудов биреген хәттон киләхтерин абсолютно кыйлага булар. Онны мәгене убаха бирис каһаннан нагараламыта. Анын Галлар оны хемби таттаралар. Роберт Курдугулхан мастер таттады. Жепетери көрөп эме очаратта буда кетин ченнес. Будакта. Аллах жада. Бары билерлер эте. Ада көбөк кетер биле эме булатын хамны курдук үттете курдук болан яһаннар мен садаттаралар. Человек с большой буквы ден. Оны көрөбү көдү ая пала бу кайдан да 93 кодун чурапчыга калла энигенен чурапчы командата федерация кубогар бронза медаль кайынан болла. Онун да ба нейин эме далибен бидойлактыргынан кен туттагып болтак мындан я хавсаготон чурапчылар 3-2 бедакат кас Андоров биреген хекдин чавон 6 кыллагын. О! Таренке Кветадди болла. Челлендж барқылар мұнна. Слаққата сенап көрбәт. Арбит. Таппытығар тарихда дейлер. Көріп бұт өйлі. Ола тарих бұд өйт. Лаппа тарих бұд өйт. Тұғы даны елі күдік бол бұда мұнна. Онда көріп күдік көйнетісті Владимир Афанасьев.
Vladimir Afnasyev narlar çıkınında bu günayı Күнтө күнөмөлөн. Баппет эбилден ихер. Оты бәді сағытын харау 2-нче оңақта ғылаққа Владимир Афнасьев Андроп Владимир Берегер, Хырдык Керегер, квадроцикл, мотоцикл Берегис қайына болын тұрдақ. Квадроцикл ден тон хүрді олыған Берегис, оны төнкене кейсен Игнатий Андросовы, оны тағынан адын күшті отырып қайталан. Оны да квадроциклның нағарыламыда. Дәрі сақа жерін күңіл тұстығыз Байбал чемезеп. Байбал чемезеп оттон бәтін бұл спортынан жарықтынан ұлғаны республика адына атаппыт кейі олар. Масыны бірес қағайының болады жауыта. Оны тағынан тон әлбақ көртейлері көйен қотон Байбал чемезеп қапсайғы оттон бір белдер көстер қапсайғы. Оны Константин Власов күңіл тұстығы бұл бұйыл күйін призера чемпиона олар. Кунаев бірейін чемпиона, оннатон Мендешевили бірейін 2 месліға. Константин Власов Лене Коровый туы қада кестерін. Бұл оттон Константин Власов Гран-при Дмитрий Петрович Коркин күрәтегдігер бәйгіттон ұтықтынар кейбет күрәтегдігер. Мұннан кергерге Мурат Нухадиевка сабырттарын күрәтегден тоғран қабыда. Онында кенеутары Байбал чемезеп бұдан қапсайға қайбатаға ен соқ. Лухан кортейіне бартын қайда. Кене негірін сәтті 10 килі кестерді. Білген бола бұл 10 килі тақсан бұғыта да хатылық. Ondan da hamay erenler doğuşluk olar bulla. Ondan 6-15 kiloga bilin bu komanda çehiger yuhatakan tustahacak. Anta Pavel Çemezep beytin tustan gönne tustubut kendere tehnari dahanelinde jekköp. Ete onca lata 5-6 lata jekecek het 10 kiloga oldu oldu. Ondan. Bizep dıgın oynuyordun отборочныйгар орт Оны шобаты кисаджат. Кайтаран Владимир Трофимовтен қапсаджы дұғытта кисаджан финальный кисеге оны тоғын үлірін көртейтен олан қабыта. Күшті ақымына көбіріс шақынады. Сақатшы бірейін қайылаға бола жүгіт бағаш. Коште бұл буквально үш қонуқтағыта ақатыр бұт тұстықтарыты мидестері. Антулий Константина Керегер етілі күректігіге таққанияғынығар бастаты онына абсолютно қапсайға бастан ұвағынан нағарадылынан кейді. Оның оттан недейлай күректі әдек қығып, тәмілін оғылыр да ме бары қолы бұрылық тақыт. Оғылы күтін түріппіттеріме физкультуранан жарықтан. Апсияны күректі хилеге баратығар бар. Хейб деген республикаға, қас бидде орионға, отычы орионға республиканскы күректі хилер етілалар. Onun oğlu bütün bu modern kinge korakol raşıları medyattan yen ngarabat. Onun koton bu bilen erkeği itiger kapsay hudda tuğlah tehnun manatan barta kıhtaq jonuruk te bigah dengan kehiton saydar kühürer kehiton bu fiziskere bu babaka et khadneretnen babaka jonuruk te bilsitne neme hudda saydan yen te. On minut 10 gün kala baybal temizlep tuğur te bilen 10 gün kabını kente. Константин Власов билин кайын хәрки берсанна. Байбал темизеп дә тугыра оңора хатыр. Бидеме тебедән халла. Уны көрәбе күдүк 2 берсанның кайын дисте. Константин Власов онны бәдән командагар 11 очконы алды. Нә чырыпчы команда быел кидик сүдә күчтәк составы агыбыт 11 тотаксаннан да. Чырыпчы командада кайын хәр. Яда Юлус табады туста таканалар. Дәре Руслан Сивчев. Саднай спортсмен. Онны кыгымы Руслан Сивчев такан эрер Илдархан Кубагар. Отан bu has ıtılıvıt Braval toğuqsuzga oğlu bedер ымыма көріңер босағайрын чейін көмістіген 9 килоға олыс жүйдік. Нұйсы бұда бұл Өзбекистан командаттан кәден кейсі бет аңды өйді түлгетін күтілаған, кей боксаға күтілаған ұлларын жүйерін кейден көйен бәттәғай өрігі бәттәуетін боғыз Руслан Севсеп. Онда кенеутары Александр Ларионов қапсадистыртын бары бұл боғы бейге Лари ен атты бұд, онты бұл бұд қада кейсерін көрі қайын. Бұл Лари мен хүрдақ Кырта капсаджет оларантын бу боғаз курашыларына олыс үшөдік кисәтчі, онтан жа туран қалан, кайтаран қаланы жа оғта бұлачты ол. Бәхәтті манна бір кейіні қайда, онытын кайтара жа. Онтан Руслан Сивсеп, мен біле бінен бірді кейіні қай баққа ханды. Онды көрік бүт. Онда боларын. Bu yığının Ruslan kürekte hile ekkerete janjarktan da olay bildi te cehanibun onu kendi de takanna dağında onu hotota ta komenjoroktan kendan ondan amanda tu huwa tostar yığının hüdda kırtavu onu otu küs soğuk bas bar oldu bağata da var yığının
Дәрі көрөбет, ақсамыз біліңі тұрғынан бейін олға. Александр Ларионов тұғытыға. Ок, Руслан. Оу, жабырақсы, оны көріп күрдік Александр Ларионов. Олыс кырыгыдык да комсатан кихиден дебен тюхерен салқы корпуны хажа кырыгы кенедисте Александр Ларионов. Приемон ол бұпылын тән түйіге приемон ол бұке көйер. Етінде сөтігірді қастатлы. 11-5-ке. Қатлағыны көріп білген. Оты күлі хажалар. Көйер күтәні бұл хайтиеп приемон оғылық шөр байды. Жабылла. Бұлла. Тоқты мекөрі? Хо. Мекөр хо. Çorapçı böyle huonan bu hekayı verdiler. Ama doğrular. Барған яғана тағыты çorapçı böyle Иван Наконечников соғынан Себастьян bu hekayı verdiler. Филипп Антоновка. Иненде Ақсан 6-11-ге көнетісті çorapçı жоғына командада. Иненде çorapçılar өркем кенеттен де Töptörдün bu küçük kapsacılar bıstırıyor kiddigit. Onun tane ağırda oluktan çorapçılığı var. Kinlerde 3 mesleğine ıllılar. Amma luha oton hakicek 3-4 yıl toxtulu kentten kelenler kisenler 10 komandan 4 mesleği bu butarımya. Ulağını eter. Onun ton kinler eme betteki komandını komayan kabitler mehanavarda ehil. Ösük ühürün kelenlere bulu. Bu bitirenlerin barına komayan oğulların kuratihliğe taha Oğların kurtiga tahar ösük üskü jartarasında oğullar kürüyor. Dere bilgin bir videonun arasını koruyor kayın. Ol kanitten de bastıkı mesleğin kişileri dönden kalemi diye kadar yapıyor. Dere bu beyin 5 kiloluk oğullar haddak sağlavtırın koruyor. Çorapçı oğlan Lubomir Aşeyin kayıdın koruyor. Ol da bastıkı sağlan. Manda betteki kayın ediste bu ikiz oğullara ton. Владимир Серебренников, Александр Гурьев, Рубкудук, Чорапчолами, Владимир Серебренников, Баттахай Бараганы көддөрдө. Бу үш киши Сергей Максимов зашагывание набахама бутавна. Ох, его каста приемы теңнен оңды бу. Биттен би приемы кагани Сергей Иванов. Менде механава Сергей Максимов мантенне күшкө киши. Оны тобу хеттон килятырга. Никита Сафронов атактада жан түннөр көтөн чөбүтө. Манда тобу 4 нолга оголор жооп дигине жооп нокла. Атырыфаны көстөр оголор. Bu ama olamanda şu kayını dismide böyle kadar tadı bildi. Anno. Bu Максим Любанецкий ден ол көрүп күрдүк yok монукта. Оз шөйдүк барган. Беттеге кайны тисте. Мына бу гарган янна болду. Бу перломна капсы бу полонсок. Манатан Роман Нестерип кайын көстө олар оло хатын картына болуктага да. Онда чырыпчы ола лучшийдик кайда оны да билген болса кайрын атырбыт капсажыда Кирилл Павлов кайда куду кырыгыды кирен барган төбүтүн көрөбөт беттеге кисине көдөрөн Кирилл Павлов манына команда нарла ошкон абыта онтан дебо Матвей Матвеев Норот таптан Мачур сенатыр бу Александр Андреев суллара эмеде бәне командага төрдөсөт көнө кисиге абыта Николай Батагов маннеме кайын кебиспте олар оло хатын картына битеге дери билбе көтөр бу поктада аннык bu kaçta günde narla kayına Allah. Oh. Bu Petr Jogusap техник дейтін баян умсатардан түйерен. Тулбар кайын теспите халқы аял Павлов қада құдық екі төскі мастарын Роберто Короков таппыдың көрдебет. Халқы хәтті 10 килоға Владимир Афанасьев ұтырсачылдың елетін тайната бұдың көрі құплың бұ. Владимир Афанасьев. Бәһәм анда прогиб оңорын көдөбүтә Ларионов. Анде ол каскис Киристана салны хәргәсетә. Дәре билген финалны капсы. Ните Жокосо кораты командатын Станислав Афанасьев. Сахарин капсага Лухан мастера. Генит Хатаринов агонтын ярган яна готта Никита Хабаров кисәттерә. Доктавла бидрәннәгә Захар Жешковский, Василий Гуров, Василий Стручков, Станислав Афанасьев, Лев Афанасьев. Эрджон Нургал, Александр Захаров, Максим Колесов, Владислав Петров, Прокопий Петров, Никита Валеев, битегеннән Байыр Укоев тасыга. Онтон янам командатын кепсире булакында. Нам командаме хүдә күштә Алексей Пальников Волга республика чемпионы, Нургун Семенов Волга күштә капсаҗат. Онтон халкы кепсәне хут билин бу корбу кудук Жогусо корат командата нөргүдир утра командага бере
Manlık behengette haniyen kurabit kim kayın hövüdye. Yüreten baramın hemmin olup bir da katıra. Ondan toğtayan programına eder ki o kedi gekketten oluştan komanda tagasılar onu. Постоянно дövüşeğer olur hayır. Vadim Semyonov kapitanlık komandandan bastırdı. Nalsanır ürümün Vadim Semyonov iga safarniye barı varlar. Toqbar kurtiyetun zevdaları barı varlar. Biliginde köröpü kada kesiyoların mehna vartan. Ten kesiyolar ol. Bir de hekeleri bilbek oturuğa. Ola bildiği hoğa. Ola biter tun oğullar kerinler ime jılgını baharın kebehtir. Oğullar bitirenli kerin jılgını bahartırın söp. Onta diginen sastavılan kurdu xoloq tebistenler. Onta bu kendiki kurakta hider olan kura bullakına namlar kurtiler elbaq onu zbordor elbaq. Kinler xaya bar kurtiga oloq avtobusundan kelenler bolna kegelen de kisser. Onta daraja bu taya hajar bilgen ton nam sport komiteta ja küskölli hijarin ködürer. Kinler xasagar bu bakka kuvun tustuga masterda bartgar diküs kaydaner edete. Sportuna oyuncular itibarların tümüger ol kendinden ha küske turnular. Emi 5-6 yıl doldular. Allah küskalından. O sene bu bahlan mançarı sportivna oyuncular oriyonda gıtıllıları nahaluhan tol çok biri. Onun behigetten Respublika bala halayatçıları gar maktabını nerete David biligin Uruk Olimpiska oyuncuları bu ceharebek bollaklarına biligin bihiyakaga iti oyuncuları memandan bu cehek bolla. Onu biter keder hılga ucu altta komanda zayafkanın birin olur. Anına ıdılları amma kenditten bildi ben. Onu da konkurs tümügünden de bu hareket tarttı. Bilim bari bilirler, o kürekteki ıdıllar siligar bakan haydi vuruyor. Anladım. Yara kapsayı sağlarına behenkillağı olur. Alexander Seremennikov, Jugusoy Korat, Alexey Parnikov nam. Bu oltortan iken oğularga bədin saslaq oğularga da Respublika bir tarbaqqa batınar oğuları bolarlar. Alexander Seremennikov körüqən Jugusoy Korat bu oltan olaq utasaçıların erlahtik kaytlıqlar bir kaytırılaq. Onta kini utasaçıda Alexey Parnikov bir de dağını sullu bakka hayda. Dekoröbet hayda kisi boların Jugusoy Korat onna nam komandadan kisilere sağalanna. Ok, şu balıkta tartan korar bu Alexey Parnikov namula. Botan mehna var. Namtan tustar ıtıqtavlap bitirenlege keser Nikolay Parnikov. Bolun Ola da bolun söp, barata aymağa da bolun söp. Qaddara qapsaydırı dağını magınır, cühüne dağını qaddara Nikolay Parnikovka. Sahirin bir biller kustar qapsaydılar magınır oğa taqan keser hijat. Yekki günler kuraktevi samaşınlarına şahati yengende. Oğlatlar bölükken olur. Tevisten götüsta hacallar ki kimne köye jeneter köye bu. Hatta bu oğlatlar ıyanlara töreme kösten turudaqtar onna bu Alexander Seremennikov Jugusoy Korat ola köyüne hiçbite biligin bulanca Parnikov tarbaqtıdır. Dere körbe koduk aqsan bibiga ola. Arbitr Respublika bir Bilder arbitri Ivan Petistin. Onu. Şöyle arbitr bu. Bata sır sporda master ola. Muhan Kümün tustuga. Oputtak arbitr. Ondan bu Ivan Petistin ton seritini hami birer arbitrlarından biller ki oldu. Balı qarşı obetler 290'ın bibiga oqta bile. Aqsan bibiga 2-0 oğut but. Seremennikov. Gada bola tehrede kadar but kukava kisi yen tabumanna hata bu. Kinoga bitkecek. Bilinde namola Alexey Parnikov üllehtaq. Seremennikov bota kaçık narga hadirdi. Gahajjar. Bibiga yen digden. Onu tamanna bu. Jokan da Bibiga oqtaq. Parnikov toqtoq elit narada Alexander Seremennikov arada tabulonu korar. Bilen qapsaytı müknere 4-cü gündə xalla. Bilinde bileme var. Parnikov taktı. Hada javolatlar Allah. Abda kişi dere tutuhu valla oğlar dehada kudu qapsagay şöydük etlerini xanlarının bil bitirin bayat koralar oğut. Abda kişi bola turar. Bıraksın bağırır. Bıraksın bağırır. Joda gündə xalla. Alexander Seremennikov bıraksın koran bağır toqtası. Hı toqta nırık manna. Annam oğla Alexey Parnikov. Ok toqtoq. Wa gündə.
Жигусы корот Александр Серемянников. Коры кудук. Отон бир ихигар икита субуручу гайта бу Алексей Парниковы ненен корбу кудук. Би нога бәтен Жигусы кора командасы никита харда Саша Серемянников. Жигусы кора. Табу бәтен бу манна киллер арчылар бу модуннан тыны хаҗар оглар болалар. Онтон корбу кудук. Модунга чиллер Саша Серемянников кыйнетистер. Зашайгонен абаһы мордеме. Күң тусту тоттулар абаһы. Ненен дә әрләх кыйнетистер. Нере чурот Якутска кора би баттамана тустуга билебишке тагыста. Дәре белән көберге инитер кымынтан тагыста дигән аныларын сәттә гөлләк кыйлага. Уйбан Беллювскай төрөпт ола аял Беллювскай бәһәманатан аудадах бирәләре көдөрән. Әмә бихитне бар утын сактыр бите. Онда кино тора тагыста Нургун Семенов, бу Нургун Семенов номно эдә сагыр федерация кубогын кастаданы көмүскә җүт багыш булар. Онан да белән көрөпт хәдә буларын. Нургун Семенов оттан бәтә Вадим Семенов двоюродный брата ул. Деме үдә спортивны хаҗантан төртәх көрөккә Нургун Семенов хәдә кисәр. Аял бәйте оларга Россия призеры атын улы хаҗар уже. Онда күчтә оттан тустук булар билләр көстөр спортсмен бәдән саслахтырга оларга. Оп, топ. Беллювскай хәрәкәтенә каянер. Тустуктара минута булды. Аял Беллювскай нөктөҗәгә. Зиһан дистигән. Дәре капсы салганнар. Ок када Нургун Семенов. Атака керин кор ая Беллювскайдан корагы куды олох. Тутара хабар хүдә гырган шуңга мота хиллер. Унтан корда панар кинега хәдә куды. Дәре Сибир балы Григорий Дьяконов аял Беллювскайга бәдә билген турган кинога аял Беллювскай тохатыганнар. Иннеге кемен кирер Беллювскай. Бу отобы Беллювскай огларга республика тарбакка батнар тустуга булар. Этна бу кудук Россия тупко Россия призера. Был кине чат уотага таханеме кисяхтах. Онта мантanya кине улхан көбөрөгө бартыгар көңүн тустуга кисе эмет бе эрнебет. Кине тон билген Павел Капитанов салтатынан ме күчтә жартары бар хаҗар эдер кие булар. Финал кудук улатта бит Аллах тебистеңгә тусталлар. Бастыкта пара, иккисте пара. Онда билген баратыгар манны болары булы емете биге. Дәре Николай Нургун Семенов атака керин корар токтаны сох. Биохон хакында ханла. Аял Беллювскай та билген 2-0 санар латык кайнер. Аксан 2-0. Төрдөн секунд халла. Нургун Семенов билген вакытыданы ормаркында оттар кен тураллар. Отот секунд. Тото Аял Беллювскай нар киме хаҗар химбир кибетен куды кимер кебер турар. Я булы гар. Отода лехтә. Ок дәре авта кисе булнар. 15 секунд халла. 15 секундда хәдә монны Скуйдон надо булат билген. Нургун Семенов билен Скуйдан камсадан надо. Тото. Кыйын багада Көрө кудук. Кыйны хәрләте кидистә Аял Беллювскай. Онна бәдән командир 2 очкотны алды. Билендә 2-0 саннан Жигусы корот командата энеке тагыста. Дә булы хәнялык устурда 2 очкоен дә манныктан командаларга отрыв була. Яде. Офсайд тона сихили кепсире пуллак бутына 10 сәттә капсы болуга 6 огларга 5 ветераннарга онна 6 эрҗонга аны та билен 10 сәттә капсыдан 2 капсыда болугыста билен 15 капсы калды. Онын да билинге тургунан 2-0 Жигусы корот команда баһая тотоня. Дәре Валериан Мандаров Жигусы корот кылмыннык, онна киноторы Петр Парников нам. Отобу федерация кубогар 17-ге хиттен намга Парников тен Испаниялар 3 кигән кисәҗер. Онта хамяга Парников беге мантен ке хәттон килә көрәк. Ага Парников тәрәҗә бәхоч моны бекке булар. Онны һәгә дагы бүген дагы. Ок дәре. Петр Молла. Петя Парников атака килде. Петя Парников атака кирен билет. Топпат була. Костарыгын ул Монте Валериан Мандаров шеди кимешкәне. О, Валериан Мандаров неттен котта.
Hedeti de hoch. Bir bal. Көріп көрдік Петр Панниковка. Петя Панников біліңі тұрғынан жақ қамсығыны көйен ер. Валериан Мандарап. Ленада тарбақтырдер. Олатыр кен олық тәуістенер. Кен алтон кейлақ олаттар. Минуте болма тұсты өттірі. Қамсығыны жа. Алдай кимилер болнарылар. Петя Панников білін көйен ер. Қандары тары болды. Bir bal. Біліңі тұрғынан Валерия Мандарап көйен ер. Ақсан Бибиге. Андреан Захарап. Эдер Соджуя. Bir balı berdi. Қада отырды. Кимилер өйді ғырқан. Тобы оғылырға өлбі қошқоны ұлан көбістеттеріне жүгісі көрді атырып оңдағында. Келінен халқы кейден кейселерігер ұлған тоқ болуға, күс болуға. Онтан намнар дағын оғылыры өйді күштәқтер еті бәхә онналық келінер атырыфтан кебехер болулар еті. Онтан манна жүгісі көрді оғылыры білейін көрі бүкілдік екен оғсанын әріләтік көйен әлілер. Олақта бәден жедері отыры тұста хажалар мадынлар, тоймадалар, епушка көраттар. Оннотон Эрджонорга состав мантыкеха киси хүддак танак болуға окурдук бейхин 5 кило жүгісі кортын Александр Захарап, намтан Петр Максимов тақсыға, 6 кило Максим Колесов күтті Виктор Потапов қапсығықтара, 10 кило Владислав Петров, Сивцев, Петя кисектара, 10 кило Прокой Петров, Игорь Сапырнеев, Дубир Хамин Күтілі қапсығы, 9 кило Никита Валеев, Вадим Шеменов, оны ғырқаны ханақтыға Байыр Коев, онна финютары Сергей Шеменов тақсықтара. Ақсан Бибиге, нам ола мета хакида, нам ола хакида. Чоқлеген таққаһам болла. Жара, көрі күдік нам ола сұлбаран, Ақсаны екі биге. Шүйден кілі оғына саттуына халда қатығы. Олық кірғывай, көйін хедесті Петр Панников, көрі күдік Парников, көрі күдік олысы шөйдік киссен. Бәттәқі көйін хедесті, онна Петр Парников бәді қамантығар bir очкону алды. Эндигенде үс ян кандидаттан Аксан 2-1-ге жүгүсү корот командадан тугар. Бу атырыбы жуга хатта. Кебиге якуска корот тугатыгар. Чөйдүк. Бу салтын көрөбөт. Бу бадда. Олус кыргыбай. Кайын хетихенде ол хыты-хыты-хыттар көрөбү күдүк баттагай эмоцияларда. Дәре билген инетер Николай Таллаев жүгүсү корот кийде кылмынуктан эме бир бәдин кемигер күстә капсаҗы онда кенютары кийде марын табиге аял Билювская Иван Билювская терапевт ола йөре плапны билген бу көрөбү күдүгөн аныларын алтыда гулак кыйлага Николай Дягынов терапевт ола Вячеслав Дягынов таканнамтан кисенер. Легөрө кайын Вячеслав Дягынов отен бәдин хаслактары күңүл тустугы ме тарбакка батынан тустук болар билген көрөбү күрдү бу капсайына неме күскө кисәдер бәһә томат корда фуна. Битте гыта билген Николай Таллаев бу. Bir Аксаны якуска коротын Никита Гаста Николай Таллаев. Николай Таллаев тоқтан улхан отырсын оңа бакка модун спорт комплекске әртчілер бәтін жетер отыр кисәдер Николай Таллаев отырсачтын Вячеслав Дягынов каян үрдәк кыргылай камсынын оңыры бәтін командагар үз очкону агылла. Аксан 3-1-ге жүгүсү коротын Никита Гаста. Бу Николай Таллаев wasыннан кыджык үрдәк эме бәтін камсынлах урады камсажыт болун әрерден. Көрөбөт нерблин агын киләхтәргә Евгений Татаринов жүгүсү корот Ирнат Чердонов нам. Тобо Евгений Татаринов олус жүдү кисер бәһә манна капсыларын бартын кайда Азия оларын өрүн кемис призеры, онотон республика чемпионатын призеры олар Луган кортелеге бартыр кисен бу багасаттан өрү 52 көнгө хаҗар спортсмен. Аксан үспүгө боло уста якуска корот. Не бу корот командаты бир баһо баттамына кыстыктыр кийди. Андак. Де мен отон бу Николай Таллаев мен Вячеслав Дягынов кислери Лухан утарсыны күпүдем. Ондан көрүп күдүк Николай Таллаев агай күннән кирен. Умса тардан жөһәрә. Кылбар кайнысты. Bir bastın arbitrer Григорий Захаров arbitrer дижер канка категорияла ходия. Онно полиция майоры олар. Онно Улхан званилар ки
Ondan Zaharap Grigori Tağıstara Mehiga Hüddağıstırıga Sudiyaları Kine Hüdyaların Karaçıbet Allah Kine Taraki Hadan Karantunan Tohta Yirkaga Hokkudukuna Şöbbadık Sudiyaları Keye olar. Dere bilgen Evgeniy Tatarina Ponda Renat Cherdonov kişilere salganlar bilingen turgundan oğlar töt yahan kaniten 3 bilge jogo korat nike takkan ya. Bakayus bilge tokadaja medelenlerge dağında Erjon'un dağında hasta bulus küçter iketütten. Angadas kayda kamanda kadı kamera bulujen etek o. Ondukta buluğa cehennemin. Bada jöneme programı honnu geteller. Ondan domestini pam. Kayda butugo. Jada Renat Cherdonov Fatah Kerem bilen otursaçını rakam bahane tutu hajar. Ulahan kapsaga jedi çok koydu kadakta. Hatta bu Evgeniy Tatarina bulaq bidan oqtawata bilen hadda boların körüqayın Renat Cherdonov. O hete lebet atağım. Cherdonov da bilen Kullarta bu manlıkça balahaneta. Bu kotları yok tapo. Tühütten atağın araran keviste niganan balahaneta bilen dağını ustuk. Sısta cevata çe kotların keviste. Lisan aradda da kotları. Evgeniy Tatarina potom manlık balahanelarga şöbada tustaçı. 30 sekünde kaldı. Hadarını köberte tahar buta oldular. Balahaneta şöy bolota. Onuttan körübü kördük kene. Oqtabada dağını köberde tahar bata. Bilingi turgun ottan Evgeniy Tatarina kayın yer. Kuhumuntan kise boğaz. Evgeniy Tatarina. Bu Волжа балахинетин табату хамматаги. Бу бахинетин шой капсалар көдүр. Унутан көрүп күрдүк. Аллах шөйдүк кирен кайталан. Чиста яны 10 кило болар. 10 кило кисачык не атын республика көртелеге унутманна. 10 кило келери хоона себестен 10 кило такан кисер унна барлыгын кайды. Жете. Арадатык унутаны. Төт бирге 5-30 топтуттан 91 бирге жугуса корат командата аралатык кыйын я. Жавандам Былырын намнар оттон федерация кубыгар үйә бөлер кентен кисместе болбутара быйылдан оттон бу финалга тахан кисе хаҗалар онда мин корабынан билинге тургунан жогусок кортоло гаралатык 4-1 аксандан кыйын я. Намнар да тугора тукуднактар надаманна. Кораттар мехама баттамалар туструктары тааста. Оннок Никита Хабаров билинге тургунан оттон күмүн тустуга Чаттар отлорга сахарин бастыгын нөмері олар. Никита Хабаров, оны кенеутары Гаврил Сипсеп. Намулуға бұл Гаврил Сипсеп өттін. Олаған кегуді қапсайдыр. Аспыт неделіға Владимир Андросов берегігер. Бұл бәріне яғаныгар ғыраған яғанақтаға бастыгы месті бол бұта. Оны өттін абсолютныға әрден ұғыта кейсен еме полуфиналға тақсайын қапсайыға көйтер бұта. Оны 2 олы көй бұта. Оның да еме бәті олыс жөдік. Бәтін олыс жөдік көді бұта. Гаврил Сипсев. Бәті білін сылфуға әрчілдер. Вадим Шеменов салтатынан көңіл тұстуғыме әрчілдер. Онынтан көрік қайын қадда кейсі оларынтан Никита Хабаров. Бұдан ұлыған күрдік, мантан көрдік күтіне. Яғанан даған ұлыған. Сетихилері даған ұлыған. Ятырып ұлыған хоғыз бұлла. Тән хоғыз тұстуғылар ұлы ехана пүт оларға. Анда. Бетерәне götөрүн мен көрдүк менә жогосо кораттар. Ари орду курдуктар. Текинлер бу Рюмин Александрдары бар. Онда хана Николай Парниковтар бар. Билинде бу Гаврил Сипсеп тугор токуйду надо. Ок. Никита негер. Гаврил Сипсеп мана кыйы түгүнүгөрдө. Шанс бар болот. Улахан эрел 100 китөгө төткүгө улук кыраранса боло 5 биге бобода төткүгө. 5 биге уже рата пояс. Эсти бир ба. Эткен алго бол. Никита Хабаровка. Дера. Би митешбе гүннө халла. Никита Хабаров копсаны кыйны. О, када.
Gati oğlu bebelerin vasıtı hepten hemete durukku bırablağa şunga yem bolarıtı. Heminin bırabla natı gıdı oları yer. Lanetinlik kasti bilgin hoşça beyden metyem. Gavri sisibde. Lan korar. Eyke bilge bir onun gündeminde. Gavri sisibde tuvar tukuddan ala. Lekin Aksaytım terektör den çıkın halla. Ok, coba temen kerja tok toh. Ini kita khabar beton serbu kuduk. Basta bilan lihijar. Oda sibe besin halla. Dere gavri sisi billi khanada. Billi khanada ligen. Allah Jack bir Ini kita khabar bola. Ne de bete bit. Kamsa padak. Oh, kushu padak. Teginde halla. Oh, da harbide de bola balhen yolları yedi halla da. Anno. Cevap ku hanı ho olur. Şey olur. 5-1 sana. Da Allah Allah'ın telefonu. Telefonu kan buldu. Jabalahinnya nam uluh garata intriga me hüdargan. Ya Allah onu kuduk oldu. 5-1. Devlen bidrannege korup bit. Zahajaş olsa kayır tümeniga. Altı bilgi oluğa. Manda to bidrannege Jogusa koratar. Balahinnya Allah gura. Ona me. Başgiris tuşko ya da. Yara kediler Zahajaşkovskay onu Alexander Protopopov Zahajaşkovskay diyen ton sakahirine bir adır bu kapsacıda Respublika kasıtı bolla kıyılağa tomanna salta oңордор kaydanı mehana var oңорun sırtta Ala hata oңордор hep balanyete bolla. Anno bu bağısıttan kaydanı salta oңорun behdin karaçları barut nüveddatçı manны kağam hasta bitirenlege kisaden dese ya bu salta oңорun jetten hüda kırtak ki Ne kapsal sen. Peki ne kedi de harap kimge Pavlovka da kırtır hacı diye kahp. Bilgen. Oh, Khoda. Bir bal. Halus şeydi güllen Alexander Protopopov Bater bal sorununa. Binlerden solların keşfeti oldular. Bulur. Sensasyon var o tane. Hem sonra ekkerete hem şans var bunun öyle. Zahajaşkovskay da bizim oturuna. Libega sanın kaytarın yerde tuğun orada bizim Zahajaşkovskay. Muhammed. Doğru stara. Doğru astara. Zahajaşkovskay bata. Kıvete hava. Abastak olan kayırın. Şu bazı gelen yende çıkartırın keşti. Zahajaşkovskay da baha onu kisadan. Tuba kaha. Kıvete takı hortakın içinde. Kaha kaydı da Zahajaşkovskay baha kisadan. Tublin bu kırıp kudu gavra bokotar. Derek överge kediler. Zahajaşkovskay onda knyutora köp minuttan Alexander Protopopov kapsıgıla asılganlar. Baltara minutaha gusta. Bilingi turguna bilge. Alexander Protopopov kapsıgını kayanya. Cebu papa. İkinin ne kadar? Jadi oluyor. Alış küskün. Intriga da. Intriga orada inne de. Bu Jogusa korta bu Zahajaşkovskay okudu kerimi potat. Allah çok açık olur vallahi. Koro olgun koro Allah takıvat. Ulan master gayda. Ondan komanda tiga johonna açık ona kadar. Besikiga. Dera ol şeydi. Intriga orada. Bana ne bandı var bu diyor. Düğün kiden ya. Anladım. Bu. Tünlerden çıktı. Da bu usta tüngen kuduk tünlerden çıktı bu. Oldu. Musilak evet bu. Kayıta lohunarık yürüte. Oho zamanlık bari yürüler Allah kapsar. Anladım. Dera kisi sağalına iki lohan masterlar. Vasily Uygurov Jogusa korat Nikolay Parnikov namuluha.
көрөкайын жахада киси боларын маннаттан аксан 5-ге болду. Инна оглорго хатыр бириме ушкону бутра боло билген төдүскө болон турар булуктан ата интрига бидекке дере бар болу эте. Онуттан билен Николай Палин. Онно кеме бутусту ме улуханы бахара. Бетон бу карачылар, бу тортон каралар жондор капсагай таптачылар маны интрига боларын багар булак. Конечно. Метон барта Пенал боламаран онда. тем киси вакта. Ваша бететтен чурапчы спортивный институтын бите. Көңүл республика периодера ичаттарга тояс студенттер арасында периодера болар. Республика капсайга чемпиона биге бу капсага көрөктөгүлөрүн бир бастын республика секретары болар. Онан хәддә культурна хәддән аналак ки болар. Онаттан бу күн бүген кимин лидер бул эте Тампарников алитте астакына менен де кисиеге да бу көрөктөгүлөрүн нарышыр болар. На республика призера, республика чемпиона касаты голлак кыйлага. Онда ханан табы Николай Парников. Эметтен бәдә Баяский була. 6-12 килә кисәче, иннегетен билем бу 7-10 килә таккан. Капса хаҗыр. Гөлгөлү захарап. Аксаны тәннәдә билен гурап имге дагыста. Онда Аксаны бибиге. Асели гурап Николай Парников кисләр салганнар. Ок, кады шо бады керин көрөр. Нар Парников хәддәре дигән үлли хаҗыр. Билен Ли Ваяр, Василий Гурап. Тобу тустур бәбәһәләре. Агам хаста битерәннәре бу досторымен кенден сүдү билебин. Хәддә җаһан булыптар. Нары итака шу бай шу белән амалан берәләр. Олус кыргыды. Аксанда 6-2 oldu. Аксана таккиге. Җаһанна кыйын хәтәштә җаһанна җокуска бәбәһә. Насиб Гурап. Аксанда ратта 6-2-ге. Дә булганья намалыгыр гырата. Аллаһ ярата. Намалыгын кысаҗыттары җәһәр һәм булла. Көрәб көдүк 6-2 санна. Василий Гурап олус кыргыды. Халды. Анна. Дәре Василий Стручков абый баска. Нитер арсарга атырбыт. Осабы таксан һәр сакаһерин бочоттак мастера олар. Российская Федерация спортын мастера, Россия үстүгүлләх призера, Россия финалиһе олар. Дәре нитер кахмунтан Василий Стручков тахан турдан кебиште кенеттен тустугара олардан билдеге кене тренер педагог бухынеме күскә билдер ки олар Россия үтөлләх тренеры олар. Онотон кене үйернәчидә Василий Строгаловский быел олус үчүдү кисен сакаһергер өрөгө бәттәтә окуду кене сорда олимпийский тустуга чемпион уникатын суган калан да бехитни барыбытын үйертә. Көрөбөт хадда киси буларын Василий Стручков абый баскада хадда камсаларын хадда кистерин манан көрөбөт бәһәт манна бол Александр Андреевка сабыр тарда ары эдер мастерга оннагалары барларында олус кырһыды соллар табыта. Өтүк табаһын көрбөппөт без баллак быргыларды көрбөппөт атактада хәҗән посечкалын да аны бе көрбөппөт. Баһалай тохунан ки һәвадат бәкәп сяккы. Кехеде быгытна, семейнинде быгытна, швед тренер, бастын спортсмен, Аллах үддә җаһаннах кехеләр. Көбөгкә тогырына бекниттен кыйны тибет. Күн бүген бу метакан финалга дуста хаҗҗар. Хәддәкта кутулган юрүнете суддан олимпиадаларга кыйнлар. Василий Строкаловский кине юрүнәче беләк тәбдәтте. Бары билебет. Өссе даган үләлегә әйдәр ки биохан хаста. Биохан аңа ханәдә. Оннан хака бир хамай харына булар буллай. Онда Василий Стручковтан көрөбөт кине капсагайын бе көрмөн бары үдәннән юрәбет легендарны кехелзе. Тыннак легенда. Онлык. Республика абсолютно чемпионы бу биен хәтта киләгә үстүгүләр. 6-12 килә. Әйте. Үстүгүләр призера. Оккада. Бу улы даганы катаны ул. Онны көйт. Көрөккәйен Анзоли Павловка диблин лухан хадачы болар. Монны атта соллак кеттен толлока соллары канады. Кисе. Иван Птицын тоғар хәрти берен бағабат. Василий Стручковка. Игнатон. Серди. Береркен. Ооо! Махала Стручков. Очада так көйтен хетен Аксаны эстетөгүл. Эбен бетте.
Кайнетисте Сахарин тон вон тугулла кайлага. Манчарон лорниш тугулла чемпиона Абай Баска. Василий Стручков. Олус кыргы кайнетисте. Тиһе жоһонда кайнетисте. Онны. Әрләк кайы олаты. Дәре белән кытлаханы көрүп кайын. Василий Стручков кытлаханы. Олус кыргы да хулларда. Бу. Күйүгөр сөптү бәһәндәләр. О, олох. Эрияк кон. Бидәлдер этене монда. Ерем берди. Дәре. Дәре билеген олус интернет киши болар. Станислав Афанасьев кыл муну жогосо корат командатын сүрүн тренери болар. Онда кинутары көк минуттан Александр Румен. Хатта бу олтар буларын Петр Себеригер быйыл булар. Киден хатта лака Петр Себеригер колун тутар 19 чыгылары көн көсөн турдактар. Ондан бу Станислав Афанасьев Александр Румене ис өтүттен табан төһөрән барыбытын сохопута хавсажыстары бардан сохопута бу Александр Румене даны кайыкка хаптаган көдөр бите. Оннегенән дә кине окротеге баставыта ол каниттан бу олтар көн көрсәлектер. Ондан Александр Румен һәм ханавар худак реваншистский бәтә худа максималистский булар. Онда бу убадар бехидне хавсажыстага барыта холур булар. Тутанар убадар булалар. Өрүтен тон көмеле кайыһыҗалар. Ондан токуданы акастаалар шибама береннер беге барыта баснар холур туттар дөндер тахан кисәтәләр. Станислав Афанасьев Александр Румен хавсалара сагаланна. Аксан сетте 2-ге билген жогосо корат 2-те ыллара кинлер чемпиондук атын сүгөктөрө. Ну, деки команда ама тутах спортсмендер дакын тустадылар. Республика кийимдик биллер спортсмендер. Онтан жогоско корат атырыба. Маладжылхан бу маннык тиңаханна күрөктеге улахан дем болар булла. Хеттекен улахан. Улахан атырып билгенде аша жогосо кортан Реванш, Jack F. Идегенде. Ванна аксаны хетте үскө оңунда. Нам эккеретер. Александр Руменде ол шүдік кенен бырақта, оның ақсаны сәтте үске оңында. Әтті үс, білген дағынықтан төт кесе. Оны да білген Жогосо корта Лев Афанасьев тақтар. Оны да көріп қален. Енекетті чапырын туғын орыр өйден. Чапырын тирхене тұстуғаме. Онда. Әме құққабай кей болар. Чапырынықтан республика кірен чоғын тағылақ. Өрған яғын ақтарға чемпион олды. Онда тәкене Валерий Ивановы ғайбыда. Сәрдіне көмдесі. Төһөмете улахан яһаннах киһине каянтыр. Онда. Тәкене бәйтү үһәбилүттен тустар. Үһәбилүттен төртә. Енекетті чапырын. Алқы бұ намғы кілін олырар. Еккен тақайын спорды масыдыры олылар. Онда көрі қайын. Дәрі көрі өт. Лев Афанасьев. Әдді хәлінер әбіті. Обычно кені Дұдық тұттар. Нүгі әбіті. Дұғыттын кубак. Туғы мен лұханы бәп бұлы пелесті бәнді. Чапырын байесті же. Чапырын же білеймені көйер түгінігер әтті төкке олуға. Онытын намнар кырдык тағаны чоға әйтілер бұлла. Bir bal. Енекетті чапырынға бұл олтарыттан әлбақта киса жөт Вячеслав Константинов интер көберге үш кейінен сыддар. Ене білеген судиалы ғыддар. Бұл олтарытта да мәханавар Вячеслав Константинов олыс әлбақта кейсеп болта. Чоққа есе. Лев Афанасьев бәті. Нюмбаттан түрітті дығын ойныларын сәтті тұғылақ кіттілаға. Түрдіс месті олығы жүгді дығын ойныларығыр бұл. Лев Афанасьев неме bir billek göster sportsmen. Bәті білейм одын спорт. Ехеренер бит, чапнинен Новрут татакылыр бит. Онны. Нар эннен деге кадылан төһетелейди. Чапнин наганы Иванов гытта тустудутта көддөк күчтәк булу хәбәрәтә. Бахетта бала да оттатыгы. Өсө бахер көддөк. Бу чапырын. Нарыгы хәдә. Нигә бит. Көбер оттату биҗиле бит. Онны. Jere Allah tevisten kesi. Ne çapırın üstü ıgah jaran. Igah. Jere Почти минуta kaldı. 5 sekund kaldı. 1 minute 5 sekund kaldı. Bu Lev Afanasev kühünden bilir ki olur. Jere de.
Эдегеде чапырыңга сөбүп ба. Аксан декин олго. Кин алгы болла. Сөп, инниге болукта. Арбитр жахыпка көддөдді олық. Онуты бәді ме қапсағай әтінің қанын біле ке білен чапырын нағығыр. Төбетін нағамсы тұтты ажар. Онуттан Лев Афанасия Мусада таттардан кебе түгінігер. Таттан сөп күдік болла. Төден 5 секунды баты опыттақ жон. Кейінен... Неманны қайдағына... Бұл чапырын өсі да өгі ажар. Көрі күдік нар басты күн өверінен үлелер. Негеті чапырын. Ода түгінді қалды. Күйс оғытынан базда чапырын байтабат Bir heretini bildirin yapma. Bu kabutu kuydu. İntili gibi bitmedi. İtti bekke baranlarında. Ne kayın bispite olarak Allah'tan kartına bulukta da bilen körü bu kıvırda ağız üstka. Yılatın oğuran ki diyor daha günleri bada. O da çok günde tulu bada. Şu badık dinin kayın he. Bu bad. Bu umsan töbetin ha umsara hayır onu umsatardan baranca öncör kemiga atakka 2 dakika jön. Lev Afanasiev de narlaq kurdan narlaq kayın işte. Dere bilgen Alexander Zakharov jugusa koratka humunnuk Pyotr Maksimov namuluha. Tobu Pyotr Maksimov bata kebayi mukuşuttan törüttaq Mikhail Vasilyevich Ivанов bir bastın Юрначыда болар. Капсайга хакерин спорттун мастера. Бу Богос Pyotr Maksimov Онтаханатта республика чемпионы болар. Билген танкинин намынга көтөттү хиджар. Алметтен каламара. Билген бу намынга көтөттөн онна үлли камна үлетен камна сагалата онотон намнарга өркемге бу топовой 5 киллах бол сокой планы билгенде Pyotr Maksimov республика бир күчтө капсажыта намулугун техниме намтан кемешке ойем билдиребит. Alexander Zakharov beyte çorapçıttan törütte kendiki yoda korakka kahan kirenler düşatiliga gelipten bite beyte kemir молодежьта кемер Россия эккете призеры була дебите онта тостутун ите эдде калларан баран билген капсагайна күскө жарыктанар Якутска корат улары батбехан 5 килелерге спортсмени болар. Онда текине бары улухан күрәк тегелегеме үшеһиттен төспәт һәм стабильне спортсмен болар. Биба Pyotr Maksimov кайтеттан Александр Захаров кебет тәһтен такка җүдне бир балы Pyotr Maksimovка бердиләр. Якутская курат манна Саша кая түгенегер уже Куба кахайнан болалар. Онна. Онтан да атын результат болар булланы да. Эми халгы барабыт. Аксан билинге тургунан агыс обычно финалда тусту худда хатитик барачы аби булырын намга гитилдуккана хатитик барбытаме. Ол начурапчыга ме юха билүү чурапчы киштерме тоос агыска тагыска булан тубута. Александр, конечно, как он надевает мне пе, хилах, и бирахсан, каен тура, он ну пулу яна побегами. Он то ему надо выбрать, андера, Джон Генерана, улахан, когда он нам мехдал бактер, якускадал, сативестенер бактер, кем интрига хуа, улахан нигде сохотта. Аусушкай толухан отрыв. Бәһәттә маннык нюбалар кайтарын хитен битер. Алтата хурчы кайбитер. Алтата хурчы кайбитер. Бада. Антон тог бар болонса билинданы. Токтаны биллелек. О, Александр Захаров. Бо. О, кадәтен брасулар. Мәктәптә сашалык кайда. Кемне баралларга тиелдер. Шанс булдыга әйтте. Александр Захаров. Дигән Алла. Зашагывание күтүгә беге хәтта. Баралларга да тиелдер. Не хотя күтүк була. Я акыраттыр бу. Шүдән кәдде дә. Аллах шәйдү бу. Дигән чөп бады кидде. Аны кейде Pyotr Maksimov болан бастан хуллы вата. Бу ганан төште. Ванна Якутска кола жоннам домостара республика быйылгы кыйлахтары болдулар. Анан эстетиги Якутска колаттары агатты дебит.
Дера онотон көрбү көдүк жүгөсө корат командата 9-3-90-нан оңорон тохтаны интрига инедисте оны чемпиондук атын сүктө жүгөсө корат жонна командата. Anta bilingin tustullar bağlılar kenamanın te wasay kıyı ujayda billah kalbıtın bıgıtına diye. İnne yeni tebet atakın tirihine tustullar bilingine kadarlar. Bilingin 5 kapsızı var. Жара экитос мастера Максим Кольцап кылмынны жүгүсө корат, онна кинютары Виктор Потапов намулга кийдилер. Бу Максим Кольцап оттан экитос мастера планы Виктор Потапов капсагайнан да кениге натык ачылы хаджар. Бу оломин бастыгын проект наслек 2 жылына төркө бүтүм намнытылы лохон түргө бәтин лохон бәтин дөдүн ул шөдү кимискабыта. Дер билген атака кийди Виктор Потапов онна Максим Кольцап гархан балханя тута хаджар. Мантан тесулларын да хакыны. Şöyle ola voleybola yatakta hamoldu. Kelede. Tabii Victor Patapov atakkalı çalkanı kirer boş. Bakırat körteliğe manı kitlete. Yapastata. Yani bir Oh. Allah istedi. Bir bak. Postan bana nokta tuğla soğan kitleri yaktardı. Yani tabii kendi o budutlarında. Hak vakti bata oldu. Oldu şu kadar yerim manı. Oturan keviste. Максим Кольцов это мәне хулгат ки хеволын бедде. Көрүбү көдүк бинога Виктор Потапов хосене кояне. Максим бетин кемигер 5 октахларда шуй бухан тустук боллай. Табарда дагына деген тебистен кесилер болдулар. Мына онтон ай даны намнар удачалактары олар бүгүнкү топка ариятын. О, кыды. Bir bağ Максим Кольцап. После Сельская мына. Ne namlar mağan strikleri hüddete bilin Allah. Atın bulanlı. Oğluru jete şöydük emem yelbetlerce. Keder hılımya ketehellerge tiyeller, kasıl keteheller. Atak hüddek tüpsülah kamanda olur. Namulu var. O sene bilin keder hılga hem pretendenler aksanları hediyeler. Bu finalga takıbı komandalar keder hılga 10 bastı komandaga balı hene büyütmene bir aksallar. Onlarla geçirip yok katandalar. Ну болар да Блинтон көрөбөт Аксан бибиге. Максим Кольцап тохдугар. Тех 10 команданы хадда bu harada bitçenimi. Dera, o geçiyor taktada. Жүйөнө такыйды. Hadi bu hediye Allah'larda. Çekmiş bir patak var aktada. Алыс көрөбөт барганда 9-4 болла нам командада да 9-4 болла. Mandattan Peter Alexeyev kurakte hite Respublikalı hanjama kurakte hite 10 bastı komanda. Onda olu gerçemen bengen. Hege ki bu 10 bastı komandaları şümeddenlerce ondan taharallı bu 10 bastı komandalar ebenler. Era Владислав Петров и нидер кылмынтан туста гиде Норотарки Арлана Гласта спорт мастера көмүн тустуга студиондар ортолоргор Россия чемпионы, студиондар ортолоргор андойдо төлгөтен өрүнкемес призера Данколов Брихин чемпионовна призера. Тосунан өзбек коротилерге бастан сахарин өйдөт баскиде Владислав Петров. Онна кинутарда Петр Сивсеп денатон Верханскатан төртө, жаңытан төртө болар билин намын мекөтөттөн нам чейин олус чөдүк кемишкир багаш. Нотубул Петр Сивсеп бир бастан капсажып болар. Кини келлана өрү курутун дасыды капсагай күдөбөт. Алла хайрытынан баарсыбат багаш бу. Или кайтарар, онотон кайар булана. Аллах юхатын күдәртен баратты багаш. Өдү бохтайга текитенче 11 жылга команда Россия жүгүдө тылыбыдыр. Хәтта 10 километрге дери абсолютно чемпионаты бутара хапсайга онотон 5 куду хапта. Ток барлыгын көртеге кыттар. Капсажыта бар экен. Тусукта бар кисиптер, онотон финалга Александр Богомолов унда Петр Сивсеп тактан кисилерге Александр Богомолов атакка кирен Аллах өрөкө жагыртаны Петр Сивсеп дебен төрөн. Төрдө кыргыл кынысытен сахарыгар эмен. Аллаханды гүйөттөн көрөрөндө. Бактабыт баш болар. Атактата мара жана урут шеди тустат дем болар. Он таханатын менесе качырга абастан бардын орор багаш деп стойкаттан олус кыргыды кисер. Тон бу Уолтер капсаннарына хитабы Петр Сивсеп огозо мактуштууда хидиллер батан барын деп баштаган күскәтчелер. Күстәк мастер болан. Легендер
намылығын олыс жөтік кемішкер. 2.90-нан Петр Сүйсе бәрләтік қайын біліңі тұр бұл. Мұхаммад Сарғытта көп бұл. Өстелі кеме әдек бұл. Мұхаммадын да вахеттат бар. İki bilge. Birinde birime var evet. İslam Petrov tete dana haddiger. Jonu ve getiger. Bir battamana tustup dete. Владислав Петров бутон аспта ига бардер алтон кила кесивте. Нар алтон кила тугунда. Онтон жабу корот команда дигер хеттон кила арики соқ болонан Себастьян бу. Владислав Петров хеттон кила та хапса хаҗа. Онтон корбутда ол шуды кисаҗа. Kini bilin kimle tustutun tohtoton yakuska korakka behes medda düşatirenin milletin halata. Ятугун орой команда Петерсисе. Leo hunu hükünde halde. Владислав Петров бутон бәдә бүлүттен төртә. Nerede? Orada. Күздә улган класста спорт мастеры булды. Онтаһанан Владислав билген. Мә хамас күндә көтөтә булар. Павловскай нендеренә көтөттүләр. Төведем бидәттә. Лентекенә жугуса корат үле хамныр координататтан алыс шүдүк. Кисен нарлагыш кулар алтата бәһәттән Рустам Прокопьевка кайтырда. Уна ултырып бардырын кайтлавда. Инде төбөттән будан Владислав үлән көрөр. Асан 15 sekunda kaldı. 15 sekunda kaldı. Sebilin bulu hanım bahar bastıstı olan. Hıdan ağaya. Hıda ho. Devonda tehedetine kıyını hedeste. Nambeğe sip Beyte jangı uluhuttan törüttetten bilinle ağaya günde var. Oh, kadar Vladslav Petrov şu batı kamsanın karar. Tohtanız ol tüyünü hoğ. Jangı dinler kıcıgıttan beyte jangı luttan törütte sip 6 günde kaldı. 4 günde Körbü kudukları şişapın dəhsəretindən ikini kayarın ağayaqda karatçı ötün böhrüge demeye. Kıl mütçe şərdindən köyünü hikayen. Komanda tıgır. Bitti. Peter şişap kaydı. Kaç günde var dediler. Doğru oldu mu anlatın? Bir birime bitten bu tabii. 2 bilgi edeksan. Anne bitten bende. Bittere olur kör olur hocanlar. Hocalar. Martin bile kör hırtıktara. Linne Vladslav Petrov ülüyeri oldu bu bir heger derüller. İsatçı. Gördü. Ok şöyle olur hocam ha. Şurada tatlı. Umsa hayan ha Vladslav Petrov'da kitlenerer, kimilerin otlanerer. Ya, birimi oldu yemallah. İşte günde kabul evet. Köyün heriste kötü sistem. Çekti bir sandan. Namulu hugar cebesi şkotna Allah o zamanla oğlu budugar 1-2 kişi köyün köşkte olar bilgin. İntilige var bulu. Tebisten var yine bu tatır. Ondan körbe kodda jugusa kuart kamanda bugün namtan küçter. Andakiler togus sandan köyün helle. Gerekli prinsipiyelde. O bilgin havuz internet kişi buluğa asput körüne bastan kasacıda Prokopy Petrov. Ona da bilgin Hamilton Stella Abdullah Hajar kasacıt sağa şirketinden aloq örkümnege bu bakka Hajar. Iger saparnya tağıstak yok munuttan. Oların tiga saparnya mançarın prizora asput Respublika prizora o dinan bu debrihin berniyahanın prizora bolar. Ondan Ini kira hincu wanted sol tümügünden samay bastan kasacıt dugan suha jodos. Iger saparnya yok munuttan tağısta. İlgi sapırın yeni namuruyunun kötüyeti olur. Ya kötüyette komandalar bulu kudduga bite. Biley, bitay bilütten Bite törtte. bilütten hece. Көңіл тұстуға Россия спортының мастері болар. Онда ханантан кене Азия оғыларын призері. Онатан әлбәк көрі кейлерге қаян қотан егер сапырне білдер көстер кейі болу хаджар. Онда ханантан кене Николай Тарский бірейін қасты дегілі призері. Прокопьев Петров бұттан бұл саға херіге спорты тапташыларға білбәк кейен соп болта. Білдер көстер қорық жонлары тоқап сағайы бұл Прокопьев Петровның ассоциациясы болар. Projette behitne gördü bütelbek. İkinin çekki hıllaka Rusya'ya bastağını buldu. Anı çempionatın 40 yılağa İran'a.
Anda dükürgüldastıların kıyılağa Behime maneten ha budu başın üstüçü kokuttuğunu kolubuk gayet keyif olur. Keler halktan da veteranlara takar buluklar istabak bollakına. Prokopyotton bu hemen kapsağından bu federasyon kubugara kisler. Ondan uhanar türgülüğü kisler kine kortiyelere barın kötüpeke keriye jen kisler ola bilin dağını mehana var hala. Anlık bir bekaca bulur. Ondan ce harap tügünlerge kortiyede arı ayak bolarına anan kaytar. Ondan neyiga saparnya bilgen günden gün bilen her kapsağaya nakandan barın bilbek ki olar. Bilin körü bu dikini ikin osandan kayan her igat Prokopya'da kitlir igar bilin turgunan ikin osandan kayan her Aksan atan 9-5-ke Jara Honda Hantanlan Prokopytrov Beten захвата кирер Монтенде тугун орырды көрөп кайын Ига сапарния чүдү камсанан тапсачыдын Яна барган Игар сапарния Прокопьетровка Билин көрдөккө күйүнөн да кайтыр бар техниканын да байтыр бар кыйта Онтон көрөп күдүк Игар Сафарнеев бәйдин командалар 6 шкотун алда 9-6 санынан да анам командада эккериннер оларын бир киндер 2 месте болгон жылдар Уже все. Ну то корот командалар славистскому полотенце каянда Болар. Дера билген хейнитер киберге киллер Никита Валеев кылмуннок Билимин тургунаттан сакапчерин хамы дүгүн окта капсажытары болар, капсажыта болар. Оны кенетары Манчаронилар нике боллак кыйлага 9 кило буканеге кемнерге хамыттан эме бир жолу капсажыта Вадим Семенов потенциал теминен эме басан капсажыт бола деп багаш. Республика контустуга Николай Тарский брехник тоголла чемпиона. Ондеме ата соллак ки билген тон капса контустуга сакахерен. Эпеттагыл өйдө болар. Билин көрүп күдүккө Никита Валеев тугам санан кадда кисеребди. Көрүп кайын. Вадим Семенов хүндә стабильный бөгөс булып. Эки манчарга гапхане ханнактага бастырген. Эме да дәүләттән кадәр уны билген Россияга киевлеләр җир хакыйкатен мутустуга начальнигы улар командатын. Уны да петтәрләр җир. Вадим билген мәһнә бар. Бу кисиге кине фаворит. Onun da bilin körüp püt. Da bolары. Никита bu kendiketten balay da ebillenler. Hatta ebillekte player oğlay. Ondan yavaşlarlar. Günden güneye daha gas bolары ebillenler. Ve hatta emi lokandarsılar götürtüyor ki güçte yapma gruppaga. Babatın havada budağına kıyıta da bakatı cihani. Ondan Ondan modumda da hukuk bulduğu da onun rostar oldular. Dere kişi salganar, körüp ködük aksan birge. Vadim Semenov tuğun repetto Vadim Semenov Respublikaga kine. Türdüş meste bol buta. Bätni hanagar tumaçarıga tiyen. Köpük kurduk oluşuydu kisler. Çempionluk adın çıktı. Ok Nikita. Ehitten hüdda şuduk türgenler boş. Dite ben kengin oğudyan qahatıllar. Nikita ton bäte Arman Mahlavich Dimitriyev Sadık Karegar ıdıllar Uluhan Norotarikki arlığına klasta korottihiga ötetor ortalarıgar ürükümüş prizör bola diuta. Ok! Oba! Tarda patı Nikita. Tarda budugar hece sulan yahan Nikita'tan öynen Vadim Semenov oldu xalla. İnne kartı ködüste tarda budu ollar toqboları bildivet. Nikita'tan küçük etenge hartağına sakaherigar ağay kılından onu bir tabakka batınlar küçte kapsacıda boluğa. Onun вопрос soğuk. Körübü kodu bilin dağına kine. Bəhə boldan savunavı kayda. Orabet sidrakları kayda buda. Onnaları varlan kayda Küçte gruppaga. Bu etten tatta da ki. O haqlı da ben de. Kuntum bəhə bolatını kayır vay. Bunu bir doxanay. Vay.
Тектулаған қапсадеттері сұбырытчы қайда. Әңгіменде көріп күдік Никита Валеев Монтанина өсі күйірі. Монтанда өсі күйірі. Асы ботан атын кейі оланы ұқты. Көріп күдік. Аны командадан бе бастады. Әді шейіне дағаны қаддары тұқсу. Бұл инитет түріп бұтағада көрін тұрар. Онытан олын қайытына хүрдіғаннен өйерер. Никита Валеев бұты білейін бұл маңдық Улахан спортқа мен болы көріппін ға бағарауын. Күңіл тұстуға үшілдік әтшілден кейстері олар сақабы сірігар еметтің бір. Үстіға тұстық таққыта яғанауы. Білігінде көрібі күдік инитер Байыр Укоев кығыл мұнық таққан кейсі хаджар. Ғырхан яғаннақ жүгісі көріт бастығы нөмірді қапсаджыда кенетті бәхі Увар Тимофеевка, онна Леонид Поповка кайттарда. Оннаттан кенет оры таққан кейсі хаджар білеген бұл. Оны юрист арасында кайтты бұта. Байыр Укоевта бүйкөртегі үшті кайтты бұлады. Дағырхан өйт. Юры де бәхі коронкатна тәхеден. Оннаттан кенет оры білеген Сергей Шимонов кейсі хаджар. Мехерге яны хүддәні білді біде. Он төт келі атыстарыды. Кіратық кейбеті ұлы ден әмін өмше. Команда ченгір бейхе тақын тұста хаджар. Сағанан әдер хүбет өттегінен ұлы өссе білдеті. Сергей Шимонов бұттан күйісі оқпа бұд бәхі Евгений Алексеев қайда. Onun tağından Gavril Mikhailov kayda, Dulus Kimi kayda. Mikhailov'tan değil mi? Hangi durumlar? Oları varılan kayıtlanca nam komandasının Allah aşkları betlevde. Mendekine Bayır koyu gittiği Kada kisirevdi Bayır koyu. Bir nuvaksana bilin Bayır kapsızını koyan her. Bahalı köylü hüccar. Santa Osaltağa. Nedeni rulattan takarıları da kehi görer. Екі күнне көрікті хебет бүтәхек қапсы хейді оладылар. Әден хабы бұқыддық мады бі балайдағылар. Ережішіне кейсіні кәдәс бүппет. Мадылар барылан көріуге үрдәқтен күрдіктер әті. Көнен барақ мұйығы хенде Högrigen måste ju ta gott att måna åt att det kan vara intriga mot en ända ute. Ett jag får ska ta det som man kan göra och kan ta bort namnet på det. Där vill jag ta en korab kuduk. Det visste inte också hade Sergej Simonov ondan Bayır Koyev kisler. Det visste när vill jag ta en beheka manna. Команда капитаны Жугусу Корот командадан капитаны Станислав Афанасьев келен. Өлдіктіға де Станислав күтілі бастығы месләтін ұлығы қаддаға білген болағына қаддаға ұнықтан төші көртілер асылар. Көпсәрі көрт. Күріқтігі жаналығы обай күріқтігі болла. Жинна күріқтігі білағанныға. Оннатта қапсағай. Бастатыр кубаққа. Самы шүге ол. Хамай тоқ бұтын аттан 4-5 сылы бұға қайттар бұт. Üyebilüler bütün kaydı ve sami yürüte. Üyebilü kendiler bir kağıt taktırıp da kapsağa geçenler. Onu tabii kaydı ve Onu gotan. Kanı kamanlıkta kisegit hamilere kanete unutan bu kortiler inlerine bastık putin seriye retita. Atakayanda soru bastağına cenete. Ondan sami kanı tabii sami üyebilü yapıyorlar. Ya biliyor ki dağıtına kadar ki yapınca tolkuy barada. Onun doktatın bolla. Tolkuy tümüt. Takılamda ya biliyor ne olacak adadan. Ondan bu komanda komitesi hakim kumulastı. Ondan tuh kühünen bu komandanın komitesi bu kolaboratan mukarrabinen ben sanagar. Ben hana Jugussu Korot komandasının ham işinde kim kiriste. Samatın şöyle Kapitan Bulut'na takka. Kapitan Bulut'na takkını tabii bir veteranlar şöyle tonlu bit yani. Hamala stabilne şöyle tonlu bit bara baştı bara kaydı bit. Veteranlar bir atan ulakan toğun ordu bit kayını.
Бәйбін көті кейгетін әттіқпіна. Тандырғаja кыйылар алқас кәділер дәвітір, күджік кәділер. Оғылар бұттатан дағаға үйә білулерге күйяқтары дүйян абытып. Үйә білу яты, үйә білу біт. Оғылар үсті спокойно шөйдік кайталатылар. Оннаттан үйә білулер аттан күйя астылар. Оғыларға көй біттері болар да қабы қойдар еді. Оттон жа білген бұл көрөбі күрдік қарлағандары көрөбіт. Ән бәйін оттон Александр Уруминігітті керістен қардақ кейсі болла. Оттон бұхырыға тұғын тавылы ота мені дүйбін оттон бүдіғі қоқсы кетігер ән көйлі ақтақсалды. Саша боллады, Урумин Сашаттан бұратым күйе бәт айқа кәнірік тақы көштақ күйе. Оттон бәйті бұл кәндікі кәмге лақтырып сығыланан сұрықтанан олақ шүйей қапсағайыттан олақ туар абаққа жібіп болан олақ чувствовата бәт. Қапсағайын чувствовата әліқайы бәп бол бұд. Оны мен яным көрәті бәт. Еті жонлар ол 95-тен, 93-тен тұсты кіштер бұлақтан мен ағуын үспін әрі. Бұла хатақпын ағуын түйетірі боламын. Отан Станислав кырдык онна кепсе хилде ханна Кубок Федерацияда болар турарын мехнавартын кырдык бахар бу полтатырынды бу жугусо корокка маннык коротиги тылута айха кайдагай. Отан да бу жакускай короттар жан табии бу бастамы таты йөрүбү сөддө манна болбута. Тавана вебсайнан маннык составынан көрдүк быйыл бекке талынды бут. Жамбытын бекке сел тоққа турарамы тарауна bu yağınga bir kayandı bir tustuq taqcan tustuğa şöyle toğundular olatlar. Ondan men bu tügenden toğunan osanan toqtuğun maqtanabın bir Kare restoranı generalne direktörüger bu biya barıtya bu forma veren biya поддержка olan WhatsApp gruppa bitigar barıtın turortan kim Кондратьев Айкар Романовичка, вона Ехетустубут Федерациятын амия бир попечителя Крылов Александр Владимирович, вона тан бес круг биеха терапевтотан управления начальника Бурса Костакюцамедевич, вона тан держатели туага тренерского состава Бартолов Шейделилатилер. Саатора көйім бота қатыға. Коллектив көйіті. Коллектив тұрарағына. Станислав, оттан көйігітін өсті көл ағарда әйі мәханава көйігіт өсті ғарған болары олы бары әйіға ұтары тоқба күштерінің кесілері олы. Онтан әйі леме әтәңгі кесеңгет көйілері қатылары бағара. Оннық мақтала. Білген онтан бейіға өлдіттір нам командатын сүрін әпеттәғ өліхеті Василий Винокуров оттан бәдің командаты кесместі болла. Василий, қада кейсілер асылары, оныттан бұл команданы қағаңыттан талан ол бұқыды. Атын жылыз дұрава сөйітті. Тұбы екі күннақ тыңағыннақ күріқтейбет деміктенді декіп. Тон бей нам улуғын сборная тон основной сбор бутун деген сентябрьтан сағаламыд бұл бүйін күріқтейбетер дере тетті бет. Антон основной составыд күн бүгін яңе дере күріқтейбетер дере білдебәкке тұр бұда. Но основной бәбет куалдалар бұд баллара. Но улуқаны яғын бұтыр бейға сүрді конкуренция улуқан. Онын Каракы яғындар бұтыр основной тоқтар бұдың қаяғып бұд. Проблемалар ең балалар еді. Ота Василий, бұл ғарқан яғынақтарға қолуыра бейі бары ән кейселгін кәті сөппет федерация бұғырта қастығы падират ән бұл ғарқан яғынғы көміске әбетін онтан жа бұйыл Сергей Шумин аттақын кәлі. Онтан инна қадақ талығытай, онтан тоқ салтан сұрттан бұл кенені келлердігіде. Онтан қадақ кейсе яғынатын Сергей Шумин ол. Бейіға әрдеттен білдер әді, үз претендент балалар әді, ол бұғығыр бәм да барым, онан тренерді жамы бұлырым бәм кесеудім. Бұйыл оттон бастан Тимофеев Виталий ден ол кесеқті әді. Онтон Семенов Сергей бұд әме параллельно жартына әджар. Яғына да петтер болыла, қолуыр әкені бұлырын ағуыңа кесе әжіп боланы бұйыл. Яғына әтін қанын өсі күске сетті дейхі. Onun
битек моменга прикидкала вакао тотан тренерский состав болон бромодотан кеме Сергей Семенов таламадона Сергей Семенов пытыртат задача вот кенеха холура Уар Тимофеев, Евгений Алексеев, Гаврил Михайлов. Задача-то олата, основной ден хаявапыт перечисляйда, потом сылнутан бу байыргар хотторда, но то дебет нашу категор хотторда дехап, а так основной задача там бетен кен долларда дехмаров. Все вот это Василий Бентон, бу тренер кибыт на такана команда когда кириста, он тон бехнар, якис место отдавай. Вот команда был настройковый сылбыт күстагата бастыкында минимум 2 болот, максимум бастыут тебет настройкаламыпыт. Тон спорттен спорт болады. Кемерека яхтах, кемера хоттурохтах, 2 стагына место чугей. Сүрдаган биһиги федерация бутун спорт управление вот бәбит улуспут тагына хүрдән поддержкалар капсагае. Бәм макталмын терде хумбарован бәбит федерация вот Тойнугар Кузьмин Андрей Алексеевичка холоброс сбор бутугар выезд бутугар постоянный поддержкалан спорт управление готовых тесно үлелибит. Ото холобра Василий бу кисигдер мехнавар мен коддапна оголорго вопрос бахарлан кабыл кодук болонтон оголор хада киристлер хана. Тон мен бәм ханабынан оголор бут бәһәңе күнгә лого шөйдү кисибиттер. Наха кураж хабас биттер. Онно өтөрдүс кисибитигер же билен кирен бабыттыр олаттар хайдах ахары кураштан түргөн хастык каярылар ген такаллар это. Антон бүгүн көрдөпүнө хайдары кырытык долгутууну ахардыбатлар диянадым. Этинде холовра командный кубок туга нырык токтах. Туга дека накала. Онно накалын холовра бас командатан бастыгы кайын барданы лок. Кураж кылалар оголор. Олонда тыкырытык бәбит достор туктор хаялы психологический оголор уйматлар кайын аспатлар деген. Себеттен Василий быйыл ахнар хаддах уйла барда онотон анскы эхилги бастыгытыгар өсө тоок уйла барын надыны. Ата эхилги сылгаме настрой күстах булады. Анализ билин жевтер темет анализдан ыкпыт именно хапсайт түтүдөр. Онотон состав тана хил уларыен хөп быйыл хамы табыгастагата жигинен составпыт тон эхил өсө күскө бөргөтөммет анализ таммыт эрдетте билеминеммет келемин шүйдү күттүк те сана. Табахала шүдөгүл мактал мегеле мына кырдык бән ханат үлестебик киттен онотон механавар намнар улус чүдик кеси бә группалар рати бастамарыңга дәфнага күп каранан кайтадыгы онотон ханатын көрмән эл хатыр даны бастырга келен кисәре. Сеп мактал. Билин күндө доготтор тон чурапчы командатан нагаралан турар. Бу чурапчы командатан нагаралан бептин кенеттен бе чурапчы командалардан капитандан хатыр даны интервью ылыкпыт. Томанна беге эфирден тахсар бут 1 минут халайын болла. Онотон эфирге спайдан көдөрбөк болуут. Онотон көрбү кудук хебат бартын эле харакатынан көрдүгүт хадда кудук кыргыбы кисилер болбуттарын бу онотон капсаага федерация кубага ан мандагын бага бириге костюмдигер костюмнан хитен барытна адалибет механавар хекөрөңөт догыбут кортейни көрөңөт догыбут астымы коктар. Онотон бастыгы месте өстөргөл Харавын жүгісі қоры командата болла, 2 месте тағыстылар кесен тақсуыт нам командата бұй нетер нағарадалағыны кеджалар. Онытын 3 местеға түріпчі командата тағыста, онытын намдар командаларын ханаларын тәйбәттері мағарауыз, онытын жүгісі қорыттыр командаларыға өсті түгіл күскәрчілерінер әхеліме қатырдағыны 3 кесілер көддердіңдер демет Пагарават манаттан биһиги берибит мүмкүнөр чахатиен келле бары жоллах болон дорой болон чеген чеблек сылжак спорду таптан спорду ытыктан
Диккат Патагов, Петр Сипцев, Игорь Самрадеев, Вадим Семенов, Ванна, Сергей Семенов. Сунтар улуғығар историческай күнүнне Казахстан онна Россия бұлаға сергестеhe турдулар. Сунтар өңдөл маңан қалланыгар атын дойду бұлаға аспыт уяға тыгынча 992 сыллаққа улу Жапон омук алмағы кырылатчылары манна Сунтар сулуға сақа маңнagi бриллианын чочуян тахарбыт беле күнігер тақсыбыттаға. Сақа серин ар-сарга атырдыбыт биги бир дойдулақпыт. Монреаллағы Олимпиада призера Александр Иванов үбілөйдәқ сылғаранаммыт тусту турниргар Казахстан онна Сунтар улуғын бөғістірі көберге көн көрістілер. Маннык нороттар икердыларынағы спортивнай күрақ Сунтар улуғығар аан маңнайгытын ыйтылар. Сороқтар тоғы бұ казақ тұстуқтары Сунтарға келен қалбыттарын жибергәбіт болуқтақтыр. Монреаллағы Олимпиадаға Александр Иванов отчыларға онны олырыр болан Казахстан сүймердемит командатын атыттан Олимпиада көбіргер тақсыбыта. Онна казақтарға бастықы олимпийскай медали ағалбыт өтіктанар кейі болар. Күраққа Казахстан командатыгар 3 спорт мастера, онна 5 мастерға кандидаттар баллар. Спасибо Якутску, что нас пригласили на этот торжественный день, юбилей Александра Николаевича. Мы уважаем его, и он боролся за Казахстан раньше при Союзе. И кто его знает, борцы, и вместе боролись, они все привет передают, с юбилеем поздравляют. И нас, как молодые, нас прислали сюда, чтобы